Awia abusia for your mobibia good evening your mobia ajo baby a owo ene baby utie akofra media efri bia no akofra media atena se baby a obia no enkan adehye ema ho ofefo ne yenuanom emema akwabrane abrempon abrane efo yede enchia edi firi tweri ampon basa ye benyankompon enchen edi ma obibia ene anumrei baby a wobia akofra media enso enie yema obia ajo yema obia aba atenase ene anumrei so no aye obaade no epe ode ene so afemien anaso ode afrien enti eye minu mie no anije se yetenase na akofra media ne ayewo yede ebesom wo ena numre mesro ekawa obetimi afro abaso no aba be kire wadwen akofra media no atemdidie no kasatwitwie oba yesro o mekasa wa ha no ma abra obekwakonya amane enti mama ogese na eya na wafro abaso wate eya afro braso eya afro braso ena numre akofra media ya chia wo bia obapa DJ ya chia wate baby a wo bia I love you so much DJ obapa mama Augustina me chia baby a wo bia ya tiefo amutie akofra media enchia enkomamo kwansoro nkoso akofra media eye amamere ene amane ena ye kasa ewa ha sei yeslamo enye se ye wa hanom se yen yede ye kania ye pe na emomo no abri na abri bia ye tumire a esese ye kiremo esie no a ye tumire no ewo so akofuna niye amono enie bruni amrante ye tetumani di sie kunfiam ye wo fase ba kope bam adobi anka demo baby anokre no dan so wan fante ho no mo a adide na ho blase kwan so abrel ebefri ato akofuna media nokre ena ye ka no ha sei enkyerechire papa ena ye de ba ha sei eka amayesem a ewom nananom nsem yewom asofosem yewom ye celebrate is one so almost so no so no eya na yewom baby na me ka sem se me maye papa so pa nwoma so me pani ye na emom no enya me animode sana etiere mpanifo so nia wo pa ade akokotoko no amire na oblase akwan so eya na ye nyame aboro ye ofru duapa ona ye piano ena numre mesro akofra media tiefuo nyina yesrem se baby obi awo bia no adide na ho blase akwan so uduru ha entwamu enko your other medias and other platforms obakona atamne nuoma ekoso no akofra media entisa aha die da bia ye ka ensem bi se fa wonsam pabra ye gitum na emom ensam kura wo kana enkoya ye bone boa na ye de pe ba bi to ewomu a bi ye bekwa akosane mu ebi womu a ye betimi afa na ye de aba beson ye tiefuo ene ya hwefuo eni ti ba bi obi a wo bia no enchi asoro enkomo obi bia I say another program so ye de akoben eto ho a ye no so no adofo a mo ba so nyina so no obaade ye enhyira mo sebi mpreduasa enye odobia a mowo ede mayen no ma yen so nkaye ne hwan say ye so life a ye so ye life ni sinso ana adofo ewo so eye wodo a mowo de mayen ye sira mo wodo no a mowo de mayen no ye mpai bo ne say obaade mo obi ahoban ne yare bi da no so ho ha obi ne koda na bi da no so no tweri ampon basa ye adonyankopon mensa ya mampagya no ohuru ye mobo na wo ma adom bi mfiri soro enye ne ma na waka wie ana piao ewo ho ede amayen afi nia eto akoso biemu ye de enchia ede magana mampanyini John Dramani Mahama oni ne ho kani Mama Rebecca John ana say His Excellency the First Lady ye de enchia ede mano Mama Rebecca ono so enyere nchia Ghana asofufuo nyina enyi wo mo nchia Afegana ehemfu nyina so enyi wo mo chia na ye bohwi ye komanhia ye wura kotokohene ye mawudi entrance mi bo mi mu ase e de mawo onchia enko emawo afi me de enchia e de komi ankasa mi krom na na kunfia me wa otoso nan nana
Ososo won kwa so mibo mimu ase edema o akwansoro nkoso ene anumre yi no ebre na awie aduru Ghana hemfu nyina ne baabi obi awo bia no enchia enkoma obi bia mesra obaso ana wa hye ede amayen wo hye no soso no ani de na ho blase kwanso na wo power type ene ne be ma ene yedwumadi no a ye de ebeto no mo no ebetimi akonanim akofra media nie amono enie wande ye nyina amode hye saa na etie mesra mo se me kasa na manka ni yia ani de na wo blase kwanso ema obu mfume ema me ho nye wahi obetimi atene me mentra atenatene obetimi atene me ai obetimi afre minia be ma uye ni se ana me wofa se ana me nana eya nka wo ka ni se ya aha saa na etie abusiafo na baabi ya duru no okọ akofra media ewo YouTube a eye akofra media mesro na wa subscribe amayen uwie a o notification bell no na wa turn ni on e de amayen share ema adofo na adofo so enshare ema adofo saa na Akobin TV no so no yesra mo subscribers no ani die na ho blase kwan so yesra mo se mo ma subscribers no enkoso se na be ya YouTube omo betimi edi ni ayehwehwe aface no omo betimi ama Akobin so agina ne nan so eni nti mesra o subscribe wi notification bell no na wa turn ni on e de amayen atemdidie enimu na wa drop your comment e wa comment box no mu na odi ato fefefe na odi amaye ewo Akobin ene akofena afese oko Instagram a eye akofena_media TikTok akofena media Facebook akofena media ane na kire se saa na etie kakra akokobenum nso ene na Hausa ni besi Hausa ni se kadan shama ruwa an saa na etie an ena so oko Italy no so be ka kire o se piano ganina obel akwa uno jono an sana etie baby ya duru no akofna media yatena ase ensem bebre aba na ene opanyin kase amede na to onabo Kennedy Agyapong Agyapong waka asem bi asem na waka no ebe hia se yenya no mo asante Ghana nyira de omo ani besom anase omo betimi aboa ama ni onabo Kennedy Agyapong bema onsin so mansa na waham no de ode atodwa no ye nyina ye besom afi ade ba ko ne se wo ye santini a asemwe no enne ekono enkonkonkono enkoma ye nyina no asante ai asantefo no so no se ni onabo Kennedy Agyapong sem na wo kan ye no na hwan na onabo Kennedy Agyapong o kasa efa no ho opanyi kese na onabo Kennedy Agyapong o kasa fa no ho no ena ono ne ho asem ena ye ba beka afi wo wie ye no so no o se esese Ghana nyina so no mu yie nipa benya opanyi benya na nipa kese ben ena onabo Kennedy Agyapong na so onabo Kennedy Agyapong bema wonsi so ma ansa na waham krochira mansa o tichu doctor say na emwa duma nyina edwane no wan na o ka ne ho asem meslam so wo baso a na wa hye e de amaye hagia royal mahunu wai mahunu pa mahunu ai me kasa so obi obetwam bia no ai mahunu meslam ani de na wo blase kwa so utwam no bentwam nko na wagina na watie na ososo do comment aba se account na obefra baso a ofro baso a ni nyina soso no eye onkyerechera na so so stop missing a odi beba wadwenkyere mpanifo sa adwenkyere wonu me no enti ba ko 14 na afi soso no etise hwene saa na etia meti o medie esam uhunu mama ogese na de a esam uhunu oba pa de a saa na obia ne de ena etise tire ebi de yeso ebi de chemba ho ebi de ketwa ebi soso saa na etie etise ema nofo ebi de yeso ebi de yesusa eno soso saa na adwenkyere no etie ntu betima kyere wa adwene na wayi atem afirimu onabo Kennedy Agyapong berima onsin so mansa na waham krochira mansa wo tonso mu na wo pia ne ho asense de etese sene etie ne nia ene ne tweri ampanyankopon de ma no sene etie ne saa na etie no wode ensem bi aba beto aba funtintamfidie kese no so ensem be na Agyapong oka ensem be na ode aba beto on asim dompim ni ba abrantie ode ensem bi aba beto on na sansem na ode abeto on no
ena bi tie nsam no tie mu na meka se da bi o emire bi beba akokɔ beka denkyire na denkyire so beka enkokɔma na mmom no akokɔ maa me no obesu yie sanse emire bi beduru asesenka yenya denkyire na nka yede ne magu mu no onya eni nti sa na etie ewiase no ehia okomfo ehia yarefo ade da mpona no aya na yempe na mmom ye beyi ye ni aya ekoto mponi mfimfini a afere ye kwa ye ba behwehwe omo ni masudware se omu nkodware na omunyi ade no emra yesremo ade da yani mu amome yani enso na ye mo ho ban na ewiase ade mahunu ni se odifo bi ani animonyam ewo ni kuromu odifo bi ani animonyam ewo ni kuromu odifo bia eni animonyam ewo ni kuromu se ne Yesu Kristo oba ya okan ye no so oba ni die mu na so ne die anye ben anye no ene ya me no kasa no Honorable Kennedy Agyapong ko chira mansa otonsom na wopia no ho asenso de da so tese ne ote no nsam na wode aba betu dwa no papa ne ye obi a we realistic mind Honorable Kennedy Agyapong we real mind we obi a we obi a chese we oka no kure tenten ene na eduru tambia nipa binom ene enkrofo binom enten ase na asem ase na so senka yete na ase pa ka ebehu sa Honorable nsem na ya na wode ba no nsem no ya na chese bie no hono mu a enye nokure wode de nokure no wode betu ba bia esese yede to senya akofre media da bia ye kasa ba bia nokure no wa mfa nto wa ebefira to no Honorable sa na oye no na onipa kase a Honorable Kennedy Agyapong na wo kan ho ase na afi wo wie wo se esesa asante ti esem ni yo asante yenuanam asantefo so ni mu ye eje na bamba ekura ni mu krokro no obonidi owie no se esesa Ghana fo nyina so no sa opanyin kese no Ghana fo nyina ema omo ani ekɔ no ho esanse Ghana eda sa papa no na koma so papa no no onye politician onye chese onye NDC ena onye MPP onye CPP ena onye diebe mu bien ho we yebie na so mpanifo se ne ho paade akokotoko no ya na adide na ho blase yakwan so ye nya na abro eriti Honorable Kennedy Agyapong say sa ohin opanyin kese no esese one asantefo ani kono so asantefo ekura ni mu asantefo chese esese asantefo ye den esoa no soro eni kwaso mu gya no ma nanan ne nan ye den epembo esanse obi asante o ma asante ani mu ate Honorable Kennedy Agyapong akansem pa na ensem no so Honorable kan ye no so no me amono akofena me tena se meti asem no asem no ye nokure tro do enti enese wo hwe caption na media to ho no mo na me say truth is one nokure eye ba akopɛ ade a mede mani ato form ewo media yi so ha no mo no ene se yenyanom Ghana fo tuntum ko daki bibini Ghana ni mpe nokure ka wo ka nokure kire onya Ghana ni se wom kakum wabom suo waka semu a ensese wo ye den opa bi atie Ghana fo no esuban atie the whole Ghana entire Ghana country no yempe nokure eniti no eye na aburu na abiri bia no so obi a waka nokure bia no so no ne ho ahi enti empanimfo se omama bia ho ahi ena no me Honorable Kennedy Agyapong nsam a wodi abegu ho no mo ene nsam na waka in fact wuti nu say papa no we politician na so no we wobi a we realistic mind eniti ma maniji Honorable Kennedy Agyapong maniji no ho no enye say ye kasafa the base ho dabi na emomo no papa no nsam a wodi abeto abontene no o kan ye sini pen akọ direct e de masante wode ma yenya no masantefo na eye nokure so se me mahunu yenya no masantefo no bi no mu a ebi no mutimi frɛ me ai nuoma na wo ye no wo ho betimi akyero wo ho betimi ayesei eye na yesuro nsɛm no a wo kan no eye na meto ma mtimi bisa mo senti Asantehene na e ka asɛm sei eye na meto mi bisa mo senti Asantehene betimi afrɛ me amono
na wa ka kyerem say aye na nsem no a wo ka no in fact eya na ye tie akiri a eya na ye suro ma o eya na ye yam hihyew eya na ye omo yam hihyew omo mame na eya na me transidi na ma bisa senti Asantehene ena e kasa sei omo asese nka omo tumi ye de original kasa dabi yenya be man dwumadie na wodi no obi antua ne ka onye hwemfiri obi ahonomo eni ti moma ye support no na dwumadie na wodi no senia opese wo ye den ne oye no ye nyina ye nsom na ni munye duru no omo timi frɛ me amono ayena dwumadie na wodi no eye na ye yam sisien emawo esanse senia onsam no mu oduru eye na ye suro ti abasa na meto ma me gina phone no so obo nsa na mesere nse you waka mate me da wasene wa futuo are you Asantehene are you Kumelican se me wotumi pa nka yenwa ma Asantefo nka me sone so ka me yi bi no ma finim because ebi no me fake the people call Asante some they are really fake omo ye totally fake omo totally fake na asama wona bu Kennedy Agyapong aka no ene na me toto ho na me hwe course a ebi ni mi frɛ me a omo eye no a ene ma me hunu sɛ asama no eye no kore ebi ni me fake etese oba opia bonte na obekɔ na ye de ye di ni kunatem na wakɔ akɔgyina ho aka na no atum onka bi Owia na wa bafia ba betranse odo sweetheart I love you you are my honey you are my last enso so kwa bonte na nsema ye ka bia no o mie na no nka bi so we defending ni kunu sa na ye nyen ma Asantefo no ebi ni mu aye nya o mu nyina ebi no aye eniti no ene na me kan se mimi wotumi a nka ye be wura ma nka ye be hunu fake no na ye fake ni nyina the Asante people are so call them Asante people meaning they are fake and can you best one so near you amo near do mako ka bolo for no ho ebi ni fake and this mo be yanyuna mo sa afo no mo be yanyuna mo nya nyunu na sa mo be ye hye so a mo nya hye mo ya mo sa ese mo ko atifi ko hunu nsuo na ma ba na afo ba be bisa se na hwan na hunu nsuo no na mo nyina ma ba be futufra hwan na hunu nsuo no enso so na mo na mo ko ya mo ko hunu nsuo mo sa afo no mo ye fake no some of Asante people no some of Asante guys some of Asante ladies some are so fake ono mo Kennedy Agyapong some na mitie ya wiye no Kennedy Agyapong firifahan wo ye asem dompim ni mi ameka fa mi so mi firifahan me so mi yetachimani ba na so no me se nsema Kennedy kan ye na metenase na afia me de toto course a me ye programs wiya na se ebinim timi kokohwe me programs amaya egu ho no na ya frɛ me an ewom se dwumadie no na so no eya na ye yam sesien eya na in fact emodu nti ye srew are you Asante have you call yourself Asante people or Asante man or Asante woman some of Asante are really takra wojamu omo ye takra wojamu ento ba wonu se wunia wa tumu se nipa ne frɛ ona esese nka waka asɛm a yenya bema dwumadie na wudi ne ye tawachi ye gina wachi se Jericho afaso ye gina wachi te se ayi no na enso so ye kata so te se murunkum no omo frɛ abamubuo nko a few of them kakra bi no omo frɛ omo tim kasa amono mo sikadwa nshiraw mo na nanom kan ho mo twere ampo nshiraw na the rest of omo no be so omo ye fake no omo kwanya no omo be ma otimi se omo nsem no wo de to nsem ne yeso a threaten ewomu call yourself Asante you call yourself say Otumfoɔ nana no call yourself Asante your mind you call yourself you are Asantehene, but you call yourself
Asantehene, you call yourself, they born you in Komfo Anoche. Me fool master Komfo Anoche. You call yourself, can't you ashamed of yourself? You say guys, and most uncle for a timony woo. Some was fake. Moka come on you, sir. Moka come on him. We young on you. I will be a friend. I watching China. One with him. And a master fake. Most have one in your way fake. Now, and all of Kennedy Agyapong, someone I work on. And then a man who is ampa, ye will need minimum honor. Omo aya aboa ye friend achenchena ye sere ya no na ye muna ye tim ono wanka bi na wo huni ni tim wasem waya ne ho aboa ye friend say aboa bi mfa waya ne ho emfa ukosa nsuo na wo hunu se nsuo na wasa no emfa wo mu na so be no be wie no na emfa wanya emfa yare some of Asantehene no bi no mo omo ye emfa fake. And I'm not honorable Kennedy Agyapong. Someone kind of me say I'm permitted to send you. So I'm say honorable. Thank you. What can say money na amami? We are also say Asantehene be so papa ni mu yama. Asantehene be so ni mu a. Enka Ghana for nka ni hu. Enka Ghana for so be enka Ghana for so be ani be so. Empany for say. Yeah, about the man can both free. So what you see here? It is an incasa and a cop. Then so dear Bentina, a dear honorable who ya or cancer answer mono. And no many honorable video no, me bad the bomb, men person make us a rebiano, a friend media, ye 2 million and ye children will see it. And dear honorable Kennedy Agyapong, Kwame, a compre Japan. Well, who ya, what cancer answer mono. Say Asantehene so papa ni mu ye panyin ben na honorable Kennedy Agyapong o kan na asem o panyin ben na honorable Kennedy Agyapong o kan na asem eney na mo hunu na tina bi no sina bi emre bi beba emre bi di yanimu emre bi di yanimu e beba mo be fe no mo de mayam ho se mayam ho takra wo jam mayam ho se mo ye fake na mo frɛ mo ho se ai na mo ye obrempon nana mo ye otumfoɔ nana mo ye se no mo san krofo no mo wo mo a mayam ho bojo takra wo jam asante ban no emre bi ba mo be fe no emre bi ba mo be fe no adia ma huru ni se eni na ma ebinom entimi ne akofra media enante enkod because of say akofra media no ono no wo kan asam no a obeka cho se obebisa akose na obisa se enti uji hutum paso ye santini uji hutum so oye asante. Most of you, some of you mumu bi no mo ye fake mumu bi no mo ye fake. Answer me starting here na numbers na kwasoro afi no omo hwe ba bia nsam no na yi no afi bo se numbers na be na reduce nipa mpe nokore nipa empe nokore o enka kofre media ye so ye no enkrofo sese ka mo beji boso mo nim se no amoro akofra tembia wogina nani abiri ni nyina no woje no kuro mo apo no kuro mo ato e na wo ye den waso asante na tese asante ya na wo de ko na nimu saa enti ka Asantehene na kama be ye so ma na so we sense mu ye mu bi no mo mu ye fake ntino Anza mi start ye no na me gusu no na numbers no afi prekope ade ne ko ayi no numbers no e reduce utu mutan ha uduru ho no mo utu mutan se wan hwe ne ha bo kwakọ hwe no YouTube e ka kiro etu uduru ma uduru ha be kire wa adwene uduru ha be kire wa adwene opanini ben na honorable Kennedy Agyapong na all kan asem opanini ben na honorable Kennedy Agyapong na all kan asem se esese Ghana for Asantehene mo mani ye de ekosa papa no ho na panyini ni ye wobi ani mu oduru ye pa na Ghana eda na koma so papa na me na betu suwi
Oni monyam fo kokodufo ni nani monyam efre etise nyankonton frefre nso anopahema one na se no na ona bo Kennedy Agyapong na oka se Ghana se Asantehene mo be so no mu ya nka monya pa esan se wo ye den wo dew wo sori wo ye din o wo dwena Asante ho enti esesan ka Asantehene mo ye den mo kura ni mu yie na so mu bi ni mo Asantehene mu bi ni mo no mo ye fake mo kona o mu di papa o mu di nana yatam o mu di yewura atam a mu bi mu bebre ye wo de because wo wonti mo ma na wa ba bi di natem enti wo kona se buru ni bi buru aborofo bi no ma o mu gu o mu da so te ayi no ye kan sen tesi wo no mo ni ayi no o mu di natem a mo kotena se na ye mo de because mo wonti mo nyima ni mo ma e me di natem because wo de o di natem a ye ba hu sa asimasi na ye sei enti mo kona sa aborofo no bi no mo o mu di natem a na ye mo de na ye nim susu na ye ba den ye ba bo defense ya ye de ye si ye ma ye nyan mu ni o mu fa na nim twitwi form no mo ba na mo fran a na ye yam sisi ye na se ni akofuna amono ye sra ye ateto so mitimi bisa se ye na mi bisa mo se nti Asantehene na e kasa sei Asantehene na e kasa sei ampanifo kasa bebu ni so audition anko akwa aduane emre bi baba Asante no asase nka mo sori na mu kira na ka mo ma yewura kotokohene ni mu yeduro no se mo anyina ma mu ni mu anyedura emre bi baba be twi afa mo se mu bebre mu ye fake moto sa Asante ntade ne hye because of so ne mo de bo life keke mo de bo life keke just normal life e na mo de bo Moya mo sa moya mo akurase dawuro gong bibia ni mumu odo bia ni mumu amode mayewura kotokohene mumu bi ni ma mo ya Asantehene me say odo bia ni mumu amowo ede mayewura kotokohene ni oso ya wura Asante a odo wo ni mu se eba se won fa ne kra anto ho makotokohene a ode ne kra beto ye friend so ye Asantehene te se bo shi akọ odi ni tikoji a kirema no furu bra so na bra be ka kire yen eniti asin dompi ni ba Kennedy Agyapong akompre ko osin so Asantehene so mo be so yewura kotokohene ni mu ye pa enka kotokohene ni obeyi no nka Asante aduro bi anka demo ko obi ni obetima akasa de Asantehene ni matwitwi fom na so sense mu bi no maye fake ni ntino ene na ma abonofo no mu bi no maye den atimanya audacity tinu strong life edi kotokohene atem na mo awakwa akogina se na eye mo de ebonifo se ni oni ni didie no one na ewe wonam na so wakunya bo akasa wata yenye na twinye esanse mu bi no no nsam no se na ekoso esanse insese ka motia nka mo begina ho no mo na makasa wo meno na nate ko ba na so wadi mi watem dia ene eye tonton tan no mu bi no mo ye a hypocrite some of Asantehene bi no mo ye hypocrite mo sha Asante atade ye Otumfoɔ na nane me ye Asantehene ba me mama Asantehene ye makono esese me mama Asantehene ye makono mu bi mo kan ma no gege to say ni kanika wa yamade na so no say you can say Asante the spirit of Asante no who ewu a me catch you 100% to say you are fake. Come on. You rakasa was Asante your mind. Ma wasante nsem ho enhia. Na ma wasante nsem enya akono. Na so mumu bi no mu ye fake. Mumu bi no mu ye fake. Honorable Kennedy Agyapong akompra ko se sem Asantehene senka mu behu na kamani be so yewura kotokohene se ne ositie na kamani be so no a nanka mo aye den mama na ye che se mama ni mo aye du no mata na chi a nka Ghana obi ni ho no mo a wo betima bie na no nipa ne de kasa wo be hu bi be to no so
Nenso so omudi kotoko hina temo no mo no mo na ko na kranda mo no mo na didi mo no mo na to nsa didie mo no mo na ye bibi bia etu ko so wodi sankrofo no mudi kotoko hina temo a untimi nka na mom se me amona bigina hwe kwabena ni timi fa phone na wa frɛ me ai bra na se ya de no na otie na sante na tum so oya sante ni krojin eye na ye yam sisi yan eye na makoma mu we fake. Me say, we sankrofo mu ye fake. Edini de da muso keke. Nanso muntimi nye. Wo bia wotena se wo ye media adwuma nansa wo de mfie no du a wo ye media ene wa switch wontimi nkasa nkontokwa de ma emfa ma sante. Wontimi nkontokwa de emfa ma kotoko hene. Ene ne nsem bi odi bebe bia aye no ho nuoma bia wotwe ho a wonti ase. We Asantehene. Etu we Asantehene na se okona okodu baby na se yedi kotokogina temu a woni mini pa ne pa. Wuntimi ka hwe enchire no. So you call yourself Asantehene. Na nsan me de Agyapong Peter to ha abrate bi furu ba so baby sam say e de na Agyapong aya me de ne Peter to ha no mo. E de na ntia oba so because of say okunu say wo dono wo ye ne hene nti no Peter na media to die be ntia caption na da so no e die ntia obebi sa me question ofuru ba so boldly e bebi sa me question so fa ho anso mokọ na abonufu yi ni mo bi no mo e de kotoko hina ato na ye di na tem. How many of you Asantehene mo betima afura kotoko bi sa se die be ntia mo di kotoko hina tem because we ye fake. Mumu bi no mo enya mu nyina mumu bi no mo mu ye fake. How many of you Asantehene mumu bi no mo a mo beko na abonofo na mo platform no o mo de kotoko hina ato ho no mo a mo kwa mo dina se mutumi hu se atem kwa no mu di no mo timo ye bold afura koso ko bi sa se edie be nti die na kotoko hina ya nti o mu di na tem mo se mumu bi no mo ye fake. Why am krama ya odi ni wurachi abwa krama ndi ni wurachi a obom go na se ni wura no twe no ho pe na krama na kana no atum na ni huhuo afiri ni mokosa so die nti a ni wura ni ho nti wa kana no atum na so ni wura ho no mo a wo huni dasani bia wo po te se na ni edene sa na Asantehene mumu bi no mo maye eni ti anya nsem no a eni video no na se audio na me ba bebo ama mo atie no mo tie wi a mumu bi no mo be yanyuna mo yanyunu. Eti me na me kan sese me amono me amono me ka sese me wotumi a nka Asantehene ka ebe so ne so esa se mu fake fuo wo mu nka ebe so ne so nka ebe yi mu bi no mafiri mu esa se some of you mu bi no mu deserve se mu frem ho se mu ya Asantehene esa se mu ntimi nya dem en defend en kontokwa en so ni nyon ka se kotokwa hene na abonofo bi no mo do mafo no bi no mo o mu ye den o mu de na to ho o mu di na tem. Listen, they say me dey Agyapong baby ba beto ha na abrante no foro ba so they be some question ofuro ya nche bia na binim so ba be ka ho because after mo ba ye o mo hu say nsem na da ho no mo no ana ye ka say wudi na tem that means o mo ba ye na ka mi di na tem aka o mo ba be attack me mumu ho Asantehene mumu binim dodo sen e na mo akwa hu say o mo de kotoko hina to ho a abonofo no binim e di na tem a motima afra koso say edie be na ye wura aye mo mo di na to ha mo di na tem mumu bebre ko mo kotena se more fire etu from so ya Asantehene o fra ho so ya Asantehene a untimi nkontokwa utisi su kodno ti se dokono da de sen na untimi nkontokwa ma wura mumu bi no mo Antumafura na ye mode. Hey! Antumafura na ye mode. Antumafura. Kotokoni baneme. Osei Tutu no naneme. And ediya. Some of you mumu binu mu ye fake. Asanwe. Ona
Asabu Kennedy Agyapong de aba beto so nti se mitini kama mo huru say mo bi no mo ye fake ukona se obi ye den obi obi di wu atamu a ka ukoye no na wasori mu na wabisa no say hey e de be nti na ma wudi ye wuratem esa se nanse me di do man hene beto ha na oni atuna hene ni ayi na ye caption no ene ye de beto ha sei no me se do mani foro baasu ba bebisa me se e de be na jemambadu aya wo de ne picture ato ha Manyia no kro na amanfo firi asese tena so tia wo beti se yedi na tema na se yi any seconds na omo abeka ho no omo banyira fo metiatie na me hunu se omo ba ye no e na se eya de se yedi agyemambadu atemu a nka omo ni ye de fire to fire enti asante no mumu binum dodo se na makwakoto so se yedi ye wura atemu a motimi abawura mu akoho no because of say yes say odehia nko akoa ye den adwane akoa sesa ne mpabo atu mirika dwane na nka ma ye den ma set example se nka mo ba ye na ka me di ye wura to hoi ni nanimu nyam etise nyankonton firifiri nso no pahima me de na to hoi na nka mo be na senka e bia asema me ka fa no ho no enya na ka mo ye boat na mo abaso e de be nti o de kotoko hena to ha e de be na wa ye wa wudi na te ni ye hu say yes Asante spirit, you know, the Asante spirit is working on you. The Asante spirit is in you. And at the same time, you know, the spirit is working in you. The spirit is moving on you. Now, so, me say mo bua, mo binu mo tanto, mo binu mo ye fake. Mo binu mo, me say mo ye fake mo fake. Eya na ushi amia no aba de kasa adenti a me kasa me tire wu esan se me ti ha sei tetimani di se kunfi am ye ofase ye ne me na mako na ye kunfi am ye oto ho na ye kan sem di natem na mako gina se na matwa mu ko empale me over my dead body me bo no ma bisa se de na me hene na ya mo de ne tira mu di natem mo kan kire me sere mo se ka bi na ode mu a mama me hunu se me bossa shoso kura me ye den me kwa koton na me de betua moka na mo gya na tembidie na so mo bi no ma mo ya Asante no Kennedy Agyapong say mo ma ye wura kotoko hene no hu hia mo ansa entisa e be ye late asama Kennedy Agyapong ka ye no so no e ye very totally true anytime media to say the truth is one e bia won ti say the truth is one no kura ne ya ba ko pe ebi nka ho ebi ni akire nkontompo na do so mama me mo video no na muntie ensama Kennedy Agyapong de egu ho ono o ya asendom pini ba muntie ensama papa ni egu ho no mo papa pinira wo mo fra no he defended Ghana nobody did Otumfoɔ we a statesman and never Jawa figures, let me keep it back. He did so well for Ghana. Just so you feel like one more hours were tough. My admire more when I met him one-on-one and the things I heard from him that I've come to verify. I said, I've admired Otumfoɔ. Asantehene, more than you but okay. Kennedy, you hear mommy? You know Otumfoɔ defending Ghana more. A Conwell Bandia will defend Ghana pa. Assembly Bessiga will defend Ghana pa. Na ono senior we see either we see asonumua or no because of say papa ni ye no kure Ghana or Ghana ho pa. Na say mo Asantehene na Asante no say mo be hunu ni omanya Asante mo wa dia oye. O say Asante wa dia eye. Nti senka Asante no wo be hunu se kotoko hene ye wura Otumfoɔ se Tutu ababi a otoso mienu a waba no se ka mo be hunu se ne wote a ka mo nya ade pa mo ka se de be nti abonofo ne binum de bi o mo sori a o mu twabo no because of say empanifo se ne wo so ntakrache no tabia no hu ahi ne ma ye twabo na manfo binum twabo ne bebrebe ne nyina no ne agina ne se o mu nya no a so munya no anka omo pepa na so omanya ni ntino ane ye mama ye di natem ye kansam a enye mfa no
Enti why mo na say hwe tie ni ye pa na tie. Why mo na say so nka omo sori ba. Na ka omo bo full support defense e de ma no. Aye why mo wa no dendende no. Wo frɛ ho sante. Fake. Asante fake fo no. Mo ye fake mu fake no. Mo bi no mo ye fake no. Mo na sese nka mo ye den. Mo ba na ka mo begina. Na nso so ma hunu se mo ankasa wogi hutum se ye fake. Wogi hutum se ni ebe ko bi a even kra no. Wo mpai mo nsa nka da ko bete ye se na na da ya wan sori. Ken yanko odi etie. The reply he gave World Bank, he doesn't just sit there and not put you and send an he has the nation at heart. The way he defended the country, he didn't even know why the World Bank president was inviting him. The World Bank president invited Otumfoɔ only for him to plead with the Kufuor president, not to cancel PDS. What was him? What? Enti wonu a wo sori a ohun sa abonofo no bi no mo edi natem a wontimi wo ka wanu tum a wontimi nkan hwe no so what me mi se da bia me kan sa mo na metu mire na mekire wo sie no metu mire ni firi so no ona bo Kennedy Agyapong wo se papa no eye wo bia o defend Ghana straight to World Bank friend no. Lewe Otumfoɔ Osei Tutu animonyamfoɔ kokodufoɔ krochira mansa ne nwomu na uboni die ne huhu timi ma chese baby awutina no wuti chese bibi timi to so no we defend Ghana etise ka eye na nka Asante mo be so no nka Asante mo wade eye ka monya ade the secret ni nyina ne ama abonofo no bi no mo edi atem sorry ye bibi edi atem no nka ye na ka mo bisa se edi ebentia. Here is the case, but the problem in one because of say senior we sit here no where you so supreme, where you superior, where you so untouchable, no attach. Adena muntimi adena se mokoto se abonofo no bi no mo kan nsem bi omo a omudi kosiafunu omu yi mframa omo takankankan omudi aduane edi na wochi omo anum kasa nyenya garlic firi omo anum ba omo bente omo wi garlic ansa na omo ada omo na ma na akekaduro gu omo botom na omo di akekaduro hyehyɛ omo botom no omo kan nsem hunu ne nsem a enya muntimi nsoso adena muntimi nsoso adena muntimi nsoso adena muntimi nsoso ebini mo kura mo bo so no kura no omu sin week by week ebi dey ye wash and wear omo ba betena bontena obi kura nane na emu mai bini mo obuli nsa wode ntomago pad ya ba wenya sika nto pad wode ntomago ne hye nase betena si di kotokonye na tem na wo a wo no wani abia wani ate no wontimi ma mebo akokanta ensunsani bi mu hono mo emani hu say yes ozo yes Asantehene edi akese da wo so kotoko Asante ntare ye bia no ho wuni bi wo dem Asante flag bia no ye wura Otumfoɔ the picture bo wo dem ade na wo ba na ye di na tem a wontimi nso mu bi no mu ye fake mu bi no mo ye fake very totally 100% fake. Mesu so uduru ba bia na okoka se media bi fe na akofuna media brother na ni di amono no oye den nsem odia bi gu ho no mo no emu oduru so what you say it is a one timi a de bia mo bi se mo ntimi anyina ama ebino a omo so omo ani ate no omo so omo yansansafo no omo so omo agimi enti omo nko gina hwehwe mu a de bi omo so omo yansansafo na nso so na jimi ntade jimi mpaboa
ehye wo mo omo nane omo gya no mu wo mu ewo mo ogimi mu na titi wo mo ogimi mu ti nyansa bi ani wo muti mu enti mu ansasa nka mo betimi no mu nti mo ma mu anka ye di nyansa ne bi ache se utimi hu sa ampa nyansa no efrifie mu na ba bi nyansa ne wo mu enti ko bi ka asem bi a enya wo betimi aba na wa ba be som no wa chen say hey how dare you nsem be na wo kan no na so monu wa mo na konna ekrana monu wa mo na konna ekrana adenti na ma muntimi enye de emo kanta bisra mo wo be nyino mo nyanyino na munya no ma no a ekoso no when you statement and never jawa videos let me keep it back he did so well for Ghana. Just so you feel like one more hour aside, we're tough. Why you baby ama Ghana? Why you tough? Oceano. I heard from him that I've come to verify. I said, I've admired Otumfoɔ. Asantehene, more million, but me. Asante wadi eye pa na so mu hunu. Enya dodo na ebiri ma hunu. Na omo hunu ye no, omo dɔɔso. Omo hunu ye no, omo dɔɔso. What do you say? Omo hunu ye no dɔɔso. The same thing happened before you. In you the reply he gave while back, he doesn't just sit there and walk with you and say, no. He has the nation at heart. The way he defended the country, he didn't even know why the World Bank president was inviting him. The World Bank president invited Otumfoɔ only for him to plead with the President not to cancel PDS and not to even negotiate with independent power producers for them to reduce prices. This is the work Otumfoɔ did. But honorable, let me be. What was an assembly city here? Over the weekend, me say BBC normally see. What was an assembly city here? Honorable Kennedy Agyapong someone all can no. Anything ama ebi ni mo no so mo te Kennedy Agyapong kasa pe na omo pe ba bi de omuti afensan se omo ne nokore abonsan ho omunya hu se Honorable Kennedy Agyapong kasa pe na afena nuoma bi ye dan na so kotokonye was Kennedy Agyapong se ansa na nka Asantehene no tie ni ye pa mo bo hu se nanka ni na mo de no na mpepefo awie na mpepefo awie this is the time. Arise and shine. Mutu no kokko say yinyam domafo de kotokohene atowo dinatem ebirimu nsam o mo kan me emu ye midu me yetete me yanyene emu ye midu ye ka enso so grofo emu bi no o mo bana sa me de osagifo na najima bedu atopo mutimi omunya audacity foro baso bebi sam se dienti na ma me de na najima bedu atoha asembe na ekoso die na waye anso omo de no ho ban na so mutimo omo de no ho ban won se na de ni city e won se na same city e na mo ma de ba ko se ka mo ye ni se mo yi fake nsem no mo yi fake ni firi mu a who is the man? Why not remember do? The audacity the power no way. Na some branch remember one and come good media no so a omo kan nsem a no ma ensem fata e dey fakotoko hene ho no omo ne hwan omo ne hwan adenti na mo munti munya dey munya fake nsem no na munya chess out na munti mimba munya hu so obi ya he eduru ono ma ya ho ofani degree no yito nchan esan se bebia me kan nsem bi se kwanchan body enwa ho na amana nyeyie enti ye wure se nani munya betimi akoso a ni nyina begina se munya tese wobi ibo ni di pa be bold and courageous na furu koso na ko bi se ni pa ne se
Edie be na kotoko hena ye o. Edie na kotoko hena ye o. Awo no wadwene nya adwuma enti no nsem bia beka bia saa na me tie me ga bia me ka sese o di comment ba o comment na o de ba no first thing na wakogina hwehwem gina hwehwem gi o hwa hwehwem mu a na wabisa ho senti o dignity ne say na etie obi o ye politician o prima mpanyini no wo se woni papa no ne woni mu ni Ghana eduru ni edina ona na timi bi word band the free no wo koy wo so buwa mi makwan e wo sa no ma ne hyehyɛ ya motosa mode to Ghana no o makwan mo so ya na ma ba betena se na mudi na tem mo nantes na mudi akawa pesie mo no nantes na mo sori a mo na so propra no mo cha coat ase na mo ko school no mo sori a mo ba na mo ba be di na tem na moko na maba mu amujare mu amoko jam nan ya mu paint ye ka paint ya wote ase obi a wanfa ade odi be wanfa brodi na paper anko toilet no wo he dan cheri ma na ne tubi no na ode ne to na twi dan ne corner na wo twi akosoro sei ye fe ni paint what does you use brodi because of koko na fifiri wo to no what does you use brodi ya and then man no kura no mo fere so mbeka so mu bu o nsa mema bebre mu bu mo nsa mo sori be di kotoko hena tem. How dare you guys? Ye no an say na amene na Tutu ne say e na amene e de be ne firi so abeti afase ehuma mu asembe no so sete dwamase a amantu mpanya na ne wono wo sori a otimi fight di ma the whole country me kana ma bisa say how many times mo so na mo be di kotoko hena tem no mo hunu say mo sankofo na mo be di na tem no how many times mo hene no a mo pese mo bo defense mo pese da be na World Bank afra ne say BBS nti omra me defend o Ghana kadano ensuo be to ahiri Ghana nyina en kadano ensuo be to ahiri Ghana nyina na okwa asem be na okwa akoka Nindiani nyansa no we okoka fa hen na akwakwo wie hen mama adwene nya adwuma enti hwan ye betimi asori so wodi kinchas atem kinchas hwan ye betimi asori so wodi natem wo betimi de ne picture beto akasa o kan asem bi mesika oboa track ye be track wa ba be fa wo den mo ye be track wo Libya haya na enam Libya haya no wontimi mo Gaddafi din Libya fo man kasa ko no mutimi mo din eti asa Ghana fo ne na ye frɛ no kwaku ata ubon din to aso mienu miensa wo ho ne obi abo wo bati obi dan wani na ye police ni but I never train you until I get that feeding. Enti asante na ye ka no se mumu binu ma masora moye ho fake no moye fake no se kamu ja fake no ma no na moye rare asante eya me se nka me ka no kura kire mu se some of the people no a omosoro mu di kotoko hina tem no nka they will keep quiet one day. Because Kennedy Agyapong say asante mo wa die na so mo hunu so hwe wo ni nyansa o pese misane gu so na se me start say misane gu so a wuti anyeye a wo bekwa kofa wo maame so wo maame wuye a wo bekwa kofa na atofu ndaka na wo to so wo maame wuye kura be ye de so betime nya sika owu a obetime nya sika se wo ye den wo to fundaka me say baby aduru no wahunu asante momma yewura kotoko hene mo nye ni sokosia anasa ahwehwe esan se ni ewo ni mo no se mo sore jina na kama ye ben
mo pushia nka mo be sa asante aye kana asante ye oman no ka mo ye be kan say asante ye odom asante ye dom masa obu ya betima afra ba so me wo do comment ba I will not read your comment so so why you bold wa for bra so wo ba na wo be bie wa no me wo do comment ba I will me hunu na so me hunu ni say I don't care me person bra so na bra be kasa if you are a man we ye be ma wo so a egu wo kwati da wo so a adwene na afu ho a wo kotorete utimi gya wo nan aforo bra obaso na wan kasa yesu so a you get woto oba na wan kasa ya ade be yo boko de onia nyame adom boko na wo so e boko bo adwuma pa betam se me won kyere mu kakra se duba bia moma ye nyina ye mesi fat ne fat ne so sen kotoko hene ye nyina ye bu no oyo hene a sabi mpraduasa ye nyina ye gini tum so oyo hene but ekoba se ye beye se kotoko hene is higher than ohene bi o Ghana dia that is false because ohene bi o Ghana no e ohene odi ni krosu wo ni nipa odi o mo so Asantehene kotoko hene oya asantefo hene ukonkronko na other tribes nso wo hene wo sabi mpraduasa so be kese wo no kromu a enu ye gitum obi owo ba fufuro nso de ani die se fatabe ma ne bi bere akwaya eyamna kwaya ti say ebinum pese omo kire say Asantehene ye superior than ohini bi oh my god me pastor Asantehene obeka obi kuro mi hina se form omo kan bebre because Asantehene me ba question na me bi sa no nyi me anu me say Asantehene ba beka ohini bi ase form atena ne kon so say mane no so no on toto ne no ma na on so ni mu abeyedu dabi enyama di obi toto because we bibi na me pacho dabi question na me bi sa nyi me anu say e bia me nim baby a okasa firi ena me nim nia wodi baby a wodi firi a opesa wodi ye da wodi end but me question me person me bisa no say wo say omo ayama oba be superior yes ehimfo mo Ghana no wakase ma obi me ye superior na no dabi mancho ayaba e asantefo na moye ne mo ye sa asem na me bisa no wunya ntwe maso ye se wuntimi nyima no a masa me say ti asem na me ka no Ghana no tie Ghana no ehimfo mo ho no mo hi kuro bia so hine wo bet se o pese wo hine mu ye duru a ejina wo so onya ade bia ma Ghana ani o wani afira wo da so ti 80s me say wo da so ti 80s masa bye bye ko wo da so ti 80s onya ade bia ma Ghana da Ghana ohine nsema esi wo Ghana no omoko ye kan so where bank no Ghana hemfo be no wate se de na ba beto wo se where bank for so mo hia no eni ntino sa wo hini kuro we so ohine e na mo friend se wo mera then Asantehene adena yem pese ye be kan okure Kennedy Agyapong se mo na wo kan ye no hwe enya de se ye kotu aba no no wo pere wo tini baby wo giri na Asante masel be na Asante be ko so ena where bank na free ye because of baby andru ye to obi obetimi aye den mire eduru ho no mo no Ghana ye wo hemfu bebre na so no why na where bank free no this is the one word question Mr. Kujo Apaba Papa, wakumanto. No abrantie no oba beka saye no. Onim amamre ene amanye se ne siko. Ye wura kotoko hene. On show obi so obi mesum no. Asem na me kan no bam. Se wo dia to so kotoko hene kan se Ghana hene bi amra from na ono na ye supreme. Odini man. Ena o hyeni man ye, o improve ni man. Na on compare ne ho na even adequate national house of chiefs no omuyiri kotoko yiri free mu so amusha ehoro amahene ehia ho ayesa amahene ehia
Oh, open why you not to call? Ode muntie Kennedy Agyapong sama wo kan ye. Se me na me kan ya, muntie. My adanse. Ode ameba open you kase nya abotre ma me. Muntie Kennedy Agyapong nsem, muntie. Oh. One friend he defended Ghana. Nobody did. Otumfoɔ were a statesman. And never Java videos, let me keep it back. He did so well for Ghana. Just so you feel like one more hours I were tough. My admire more when I met him one-on-one. And the things I heard from him that I've come to verify, I said, I've admired Otumfoɔ. Asantehene, the cancer. The same thing happened before you. In you my now, the reply he gave World Bank, he doesn't just sit there and what could you understand? He has the nation at heart. The way he defended the country, he didn't even know why the World Bank president was inviting him. The World Bank president invited Otumfoɔ only for him to plead with the President not to cancel PDS and not to even negotiate with independent power producers for them to reduce prices in here. This is the work Otumfoɔ did. But honorable, let me bring your mind to something. Yo, open you for kasa. Oh, asama da hono, papa no, the coupon ma Ghana. Yes, Asantehene no, ye were my own. And I come in Cromani, British government, and that so that Asantehene in Ghana entering for independence. Now, what way I might hear almost, you know, and you've been a good baby. And you can't do a beater. Now, saying or your mind, not sin crown or Ampacamfo, I can see and so. So, Michel, so equipment to say, don't pass it, I say, what you sang, I could try. And to be a say, a crow from Omuninaso, Omo, in fact, a session, Monsieur. That's a silent will see, Omu, the other something here. Now, what's the baby? Or not a crowd by so it's a Chris Brown or New Yassi. Or New Yakoso. Say, Obi cabin also a carry. Now, you are. But over here, Obupo, Omunto, the hope on our Bonicus, yes, sir. Or your king. International Ukraine, UN, recognizing as a reputable king, as a unique in trust, only the same level. Such as here. Some of you about Canada, not a news for also the king of Ghana, because Ghana was never a hot song. A co-web banker was a mini, Mudamunim, Papa. You know, now where bank one because him be so unimo bossa sampa what's Sam Jonah, you know, obey a managing director or bossa mines. If an wage man, World Bank or a director, no papa. That's any power a Ghana for you. Echo Pibiama Ghana. Now, so say, or you be educated or you're judge. Now we educated your educated fools. And for no educational. Yes, sir. And I do boom my education. That's how education is a winning answer. I bet now I didn't know I cost so. Papa, you hope on nation. You're poor. The Amphor can be a Muka Pravina or a Cassimo. African and Indian, a tumpon. Asantehene, you do maybe say, you have a time. So, Obi a penno and I know a pet, let's say, we are now or their town. Now, save you Asante, a bro, net your. As come on the best salon, a demarcation.
and ma region na hoji na ade nka ye dia akosi Africa so so ne no wa penu bra wa so penu emma na ohie bia odi no mo Asantehene bia no also team eye kese so fa ho no na beta na ahine no enkosi hwe do ma ye dia e tia wochi edwa wo ye no unye jwa papa u promote Asantehene u promote say the ohine kese e asa wo kan bia so eye no kre ndi obi pare so obeka ne insemu na emane hawo ono Chris Brown onum hwe na ya me say e bikura no o Asantehene ba o na o jimi saro ono me hwe no papa nyine yeda wase pa nyami hira oba de nka ho yeda wase Mr. Kujo yeah Mr. Kujo me pa show yeti o Mr. Kujo yes yo the American say sabi o akanfo no utimi mfa ho entoto Asante me free kumawu wohwe Asante said Asante sika bo mu no a metima ka say US for pra wo besu asade Asante British for no ko US no musu asade Asante nka bo mu yes confederation the fighting e no musu aye wohwe said yes asese ye hemfo no ne ade sese ne yakwako biem ye kire ye de mpuntuo no ne ade wohwe said ye yes asese ya hemfo no akosi no a ye wo de obia wo de wo ye de wo defend ye na enipa Ghana for no ata Asantefo na me nua bi ka say ye mistake the time anu omudi wo mo independence na ni kwa senke e ka na ni kwa se e ka ho kura because nka hafo enum ni baabi nyina na ye wo mu nyina ye ni papa but enam politics nti wo de na say kura wo hwe politics ya baba pipi ni NDC a wo de hwe se de wo mu si wura mu na wo mu ye wa ho enti your time free tete your time ban abakọ nom ni ade aban bi obeba bia tibitu na nisu Asante so enso sikadwate ase edie wo ye de no a enye yi ene baabi a ye tre yesie mu ko ye akwasi bro ni vita British ni me kase free Birmingham British ni batiti ye mu enso kra enye yi de whole Africa ye de etimi no omokun ye ekun ya posisa Nigeria Sokoto no ni ade ebefa ye nuanom krafo ene 44 beka ho mo asan wo mutimi atwa fa so de kra wo mo antimi etiti ye mu eye ya sade nka Asante betimi ate ahwete na enso sikadwanti no etimo sa kan ye ho abobu kra sa ye powerful enti ya no wo mo hwa no wo mo se enkofo wo mo di o omode na British if princess no King Charles no akwa timi trasia na wo mo a historians root mu se da bi nkofo we sabi o wo mo ba bia na wo mo free no omode enipa o kan ye bo mu se ene aja so fofo ya ba ye wo mo se wo mo nya yi wo hwe konfo anote ene obiri konfo na hwe o se tu a wo mo timi ka Asante ma bo mo chechira Asante no a unua no defeat obi ani wo this is Christopher for years we cry back no Asante te ase enti your time one more enti your time so because opim so one ka say wo man Ghana obi ye your mind dada ye your mind enti enti na wo baba ka tro se be ka Asante one more enti say wo sisa nkodwa na hwe wo tebia na so ka me say we so ka say na wa ba na ye duanu wawrafo a wo ko ye if you be here dey wo 300 to 400 years wo mu nyina asa mu say yes eso wo ba no mu be pom na ahiniere ya kese enti wo mu a mo ide wo be kika e da boy small boy wo mu ma be ba politics no ne ade wo mu ya titiru na yetimi ru ni bia kika sa na be no opim so aka so hini bi me se na se da bi wo mu wede de wo ye nyina so time enipa no ye free Asantefo no anya ba bia o nye Ghana nko awo Europe nyina ba bia usia nipa different Ghana for no ayaya mo sia nkrani anwani sia fatenu ne ade a ne nipa ne town wahu enti ye enipa super enti ende obi ka ya na ye fa anya free ye de ye prince do opa de akọ kotoko no ye nya na bro ne ye nkabom
then you tumpong. Ne a wo body mo nyame sra. Let us say pa nyame nhyira wo so so. Nananom nhyira wo. Opanyin kese a waba so opanyin kese ya me pa cho obi ho na ye ma wakwa aba. Yeah, yeah. Me pa cho na bibia bokọ de. Nyame adaro ma bokọ. Yo, me pa cho message a wate ye nkomo no. Me hu so the comment bi baaye. Me pa cho wadwen kire ne sen e de na wo ka me pa cho ni die kwan so. Ya kan Asante ho. Etoda Roni terms of the man Asante no. I was say to a brass and Asana, ya de ama Asante. No na kan ho man krofo bi. Efese omode brofo na ya de kan Asante ho asem no. Editina so ebre Asante ase. O kan confederation just loose association of independent states. Just over here I will be United Nations Organization, will be European Union, will be ECOWAS, will be African Union. And on a confederation, and nothing your Confederation of African Football CAF. A loose association, just association will be added on that. And our bedroom to 2 million association members, and we need 2 million association headquarters. It's 10 people be happy to meet in a home. Yes, I'm not sensitive. No. In the ECOWAS, say no. Maybe if you're Mauritania, no film. And an annual friends, Niger, Burkina, Animal, Swatch, and Confederation, a loose association. Asantehene, Confederation, Federation, just association of states. You told me I work headquarters. And you told me I work members. Some days, Obia room. Nti na mo Cherish mo na mo kan confederation tema start no eno na na bro describe here eno so no ye take from 1935 1949 na bro president me change the word from Asante Confederation Council no e ma we no Asante National Council eno dey translate ko bro from my kan Asante my council na fin dey use nti mamu nsu confederation no wo hwe map wo sisi ya we have map of Ghana before independence. We want to na your territory 9-4. Indiana, unfortunately, Minister said the Messiah said in the map not so. But we go phone so map of Ghana just before independence. We want your 4 territories. 4 territories no. Not throughout the northern territories. Not including your friend Asante. And I say our friend Gold colony. I thought I was a friend colony proper. And I'm not saying only one Martina be my friend transvoter to Goland. Sami and 9 on the Cabo Medicine Ghana. Sam 9 a beer be celebrating as under different contests. Into here Ghana to Mona. Now tribes your birth 5 nations now Ghana. 5 nations near 1 Gadangwe, Moli Dagbani, Ever and Akan, Omina nations. A can nation is just a group of people with a common ancestry and then culture. And a culture will include language, belief systems, values, systems of worship, any inheritance, any family systems, and your major 5, and your minority groups you are in terms of I and we have been discussing. And among their council, and they will be access a India now would think of so. This is a Ghana near from my dance. And I didn't conquer. Naturally, we are not in Chapodi or more crush or mass national. Now, and yet, and crop and crony builded. I don't know, yes, sir. Or become no madam. And some of no almost say, and Kabuno Munya or sending on the count boom near from Asante. It's over him, I can't fool Asante and yet something like the Mokan tribe, go kind of tribe. I'll check it. Brunia or Kaf tribe, or you should try to describe uncivilized group of people. Until we know there's anything called tribe. Ghana and Tinia, so Yantia boom, Yetifi, Bruni Biaba, who said the Krum has since I know more. Yeah, send you know, or Mojun says, send you Ghana, Africa, it didn't be as or Mokoya, after Moban or more, they are dancing ever. Aha, it's the other we catch them said, you have hospitals in your country. Now I'm catching said, Ayana aeroplane be city aso no send yes from San Fon Crown Cat every no almost a book. And what sort of nonsense is that? Tell me something hospital. Ayana aeroplane be city and Ayana be city aso na send yes from ana.
Any tribe be our because you see the tribe, a Bible, you see the tribe to describe children of the same man. Jacob man on from a tribe. Due to my friend say Asantehene tribe, and I said you call a tribe, and I said can for a tribe. On the tribe, your nations I can say noon organ. I can ever Gadangwe, Molly Dagmani, and Guan, maybe a very minority groups but for now, I can't strong. A moment from Asantehene, no more say. Sakobas of Monquan to maybe an attempt for better also. It will more expanded. Expansion will be a voluntary and a debate on any so I concur as never can, never Asantehene Cassia. Until we be no, not by that Asantehene talk on the expand on SB to Mona Suppressor. The last one is CNC 1818, I'm calling German for Contoka or a Dinka war. Until 1818 on top of the Asantehene and Pum Heaviano, now Santini Brunin Echo. Nemo, now Sante Contoka Biana. Na broni no de ya yenkromfo ni bi no a wo mpo ano ho no akose na chi a wo ye ne soldiers na broni adi o anim nti first ntokwa na isi between Asantehene broni no 1824 na makati ni di animu no mo friends am akọ no na broni etimi yi ni Asantehene etimi yi ni firi ho na second ntokwa isi broni ene Asantehene ntem no 1826 their friend Katamanso na do wa wo no no na say ebi mo je fast am mo no na ye three group of abrofo na English, Danes, and Dutch, and from free England, from free Netherlands, and from free Denmark, and then a contact by England for an Indian. And not to very Santo Quanisi, 1896, Bruni Sam from Contact Brunini, and medals, Beatrice, Ashanti, 1896, Bruni Remont, Nemo claim, say, Oman and Asantehene 1826. Omukroma him, she said. Atim Bwakwa himfi, atim Bosome himfi, atim Tutu, Akuapima himfi, oko Nungwa for himfi. Abuse your medals a boy as we need the moment as award for 1826 war no. E say normally Asantehene because won't me Ghana Kondi fa ho die no. Yankonya Togo anase be ni ameban award say my address ma kwajin fa ho die. Obi no a wa kwajin fa ho die we man award. Dabi. Mercenaries na and a Bruni Sane Asantehene Kumbim 1863, and another one essence 1874, and a friend Sagranti Topa, and another one since 1896, 1897, on Bachi Prempe, and last one see 1900. I am not Bruni friend the Battle of the Golden Suya friend Asantehene, and also now I say off on say Asantehene I on no. Omon SS omonkwa wa kunebi ho a ifriso ne ba yin aye kunya akoda ibia nti broni koji akonya ne fira Asantehene nsem na afi nyina ye pe na broni try ya na what so went me nya kunya na mfo nti salama we nyina esiye ansana later jebi dankwa any UGCC phone bi ko convince Asantehene prepare second Emma ode asa the friend Ashanti no kan Gold Coast 1943 the way history book my use aye I mean throw the once use history so ahụ use Gold Coast dey na create impression be say Gold Coast near independence na Ghana enye no correct Gold Coast na Ghana Gold Coast na Ghana different Gold Coast is one of the four form in Ghana it's Gold Coast enye Ghana Ashanti enye Ghana Gold Coast no ba beto Asante tin baby and a Gold Coast no baby and Ashanti one baby. So more church and we say Gold Coast near independent Ghana and no correct. As a town 9, Gold Coast, Ashanti, Northern Territories, Transvaal Togoland, and a camp no forming Ghana. And Ghana no and you formed by Gold Coast, new Gold Coast necessarily in Ghana. And at the time I ever been independent of Ghana no. Now Gold Coast no much about me and sound. Near Western Province. And not better than the Western region. No Central Province, and also better than the Central region, and the Eastern Province, and also better than the Eastern region. It's the independence, no. Not regions are Ghana, Western Province, Western region, Central region, Eastern region, and only former Gold Coast. No, Gold Coast, no. The easternmost part, no. I have voted and it's in China, the saw, Transvaal Togoland, so. And if Togoland, no, I found from a few quantums of Hokono. Na see on the Gold Coast na can a friend voter region. And Transvaal Togoland so on the Kokan Northern Territories on the friend Northern region. It's in 1959 and I come to Ashanti movie, I mean half region. It's the same movie can say more Bono is no Pimo Asante for and you Asante for Bono is a half for any Ashanti or Asante for.
Kwame Nkrumah na say as Kwame Nkrumah na dey san chichi mu ne baaye omo free bi out Asante region ha obehwe a etimi free kru bi Efija Kwabre north Efija Kwabre south nonsense Efija ne kire say ofin eja etese kru eben ofin so river ofin ene wa Asante chichi mu a efre ba bi Kwabre efre ba bi setre efre ba bi Atwema efre ba bi ma friends ahafo efre ba bi Tano Subin Titano Subin le nkru na wo Tano ni Subin temwo de na president de bono ni bono is region no yeah nti nkru na sen tem ho no ye from Tano Subin na nkru na wo doma east doma west doma south ne friends south doma west doma central doma east Zambia Central districts any German no German south ho no ye friend German amambre mu no okay na kasa ye akanfo ye ka no ya etin finfi ha na ye ka kasa no omomote echirichiri no ya na guanfo wo Guan tribe no wo mtem ma example on say Ashanti region ne central region so yini guanfo bia ho nti yen yitwi ai ka no Ashanti region twi ai ka no Ahafo region twi ai ka no Kwawu twi ai ka no Achem twi ai ka no Asen no behwe ai ni nyina ye pe but okọ bono is region dey ti omoka de crofo friend bono no say we nkranza ne atibugo ne amantin froba nkru na obono is region nyina no omo ye Guan ebi ne Kijiji ebi ne Yeji ebi ne Prime ebi ne Basa ebi ne Dwan omo nyina ye Guan okọ bono region so ahụ say we my side no any break money Mr. Kujo me pacho who meeting ho mane Mr. Kujo wadaroma me pacho No, this is the hospital car park. Mr. Kujo me pacho who meeting ho mane I'm meeting home. o kasa so areba me pacho yonko opanyini yonko enti won say okọ bono region ho dey wo mo sampa wa meeting yeah, you know this part space there, actually. Basically, me ya yemfa me ba try to get a chance so I can go to this is the hospital. Mr. Kujo san request na bra me pacho yonko na me ya yemfantin na me si no Mr. Kujo san request na bra we have bono region so abon say sampa banda imenje ho nyina no mo epoto omoka buankasa enti na mo area ho omoka kasa different from the kind of housing nti okọ isusu a okọ central region wo say ye wo perform Unibasa ere mo omo ye ewutu ene ewutu for efutu na ewutu for eye bodu ase kaso ane Unibasa no nti na ye kan kasa be friend fanti no it we are the more you are closer to the center no na o kan de yen nyina ka no na okọ eastern region area no mo so kan kasa different from the eka no akuapem no mountain so nyina no mo ho nyina apart from Akropon mo nyina Guan nti wo Kerryfo yo Latefo any onti ya ne kan mentemente ti say yeah eno ti no mo twi no mo kan different from there enti obi ka tell me say obi ka buru nti onya Asantehene ya question be that say me no metigana ha fancy minua at US no wa minua ne US minua ne ma ne ro me kan US profo me so me kan Ghana profo does it mean say enam senti ye nya busia bi ana say ye nya nipa baako ana nipa baako because doma he no mo kiri mo so ye bunu ni no as when it pleasing no sha as from no so ye aduana ni o he ya amfa no beda ne ono doma he ni krom ne so ntra so wokuma se jiri na ma na ye bunu ni Brekum efri asokore Asante asokore ya Asante asokore for ne bia na ti asokore ma fon omo bia na ti adanse from na and bi na ti asokore na okoforo dua no what makes them different omo nya ye yi ba ko obi fi japi kroma ni ti fi kumawu ene ankase ya wa Asante region ha okay makes them different obi fi nkranza ni nua mo abi na wo kwa abri preference so edru omo abi na wo ko de omo abi na wo amakum kumasi omo abi na wo antoa Santa makumfo ya omo bi yo ko de friends nkranza omo abi na ko chire adujama omo abi na ti isunyane this is what makes them different but who say it is to be to me can say Asantehene e wo nkro bi wo bono
anaasɛ bono isa ɛyɛ na yɛmesere wɔni nkuro bi a wɔ hɔ ne nyinaa yɛ nkuro obiara ni bono region anaa bono east region ahụ wɔse ne man hene a wɔyɛ no ɛnyɛ Asantehene de ma in fact ɔmo Asantehene afa mo direct no 1987 ne efra ade bi compromise stance ɛkyerɛ sɛ Asantehene pagya nkuro bi wɔ bono ne bono de ɛsɛ efra bono ne bono east region na half region no ɛna na bono half of abrɛ no for no bi so ɔmo nte ase sɛ Asantehene pagya nkuro no nti ɛbɛda ne confusion ɛma ɔmo manyini kakra no bɛkae a Tanoboase yɛhye ɔhene no ikunu hye no serious confusion ba ikunu hye no asɛm anibiri sɛ na meka nimire no eti ɛba asa ama emseda ofuman ofumai ho ama PDC sati committee bi na Alhaji Idris Muhammad dan no sabre na bono hafo regional secretary the na regional minister na yɛ delete obey recruitment bi na no majority reference G2 so example na yɛ salary down Emma almost a committee and Alhaji Idris Muhammad dan no ɛna na ne aim ne sɛ ɛwɔ sɛ any kan sɛ a friend sɛ ɔwɔ sɛ ɔmo asomdwe ba no me yɛ sɛ Asantehene prince so na nkuro na bono ahafo region for one person page ɔmo no Asantehene prince ne page ɔmo na afi yɛ page ɔmo because ɔmo nim sɛ alodia titles ɛwɔ Ghana ha no mmara na ɛwɔ asase sɛ mo wɔ Ghana ha no uduru deɛ na yɛfrɛ na Ashanti na sɛ mu akyɛfo na yɛ ahafo Ashanti bono ne bono region na deɛ ɔyɛ asase wura no ɛyɛ Asantehene Otumfoɔ Asantehene nti obiara no obetumi abɛyɛ man hene wɔ any of those four regions no abrɛ Asantehene yɛ magye no consent ɛno nti na ɔbɔ sɛ saa nsɛm ba ne kokokokoko soro a na mu yɛ den a ndi ayɛ no bo sɛ ma bi hu Asantehene na yɛn ma yɛtumi kɔ fie hɔ no ɛwɔ sɛ yɛn krapa meka sɛ ɛwɔ sɛ yɛn krapa ɛkyerɛ sɛ nsɛm a ɛtɔ da esi ɛwɔ mpanyin tɛm no yɛn tumi mfa mɛtena social media dabi nti wobɛhwɛ a na sɛ yɛ akora na yɛbɛsi de nkyerɛhene no Monday before mo de bɛsi so yawada no ɔmo de ne ba menhyia ɛma Atafo-hene ne di n'ani because de nkyerɛhene yɛ agono ani ɛna Atafo-hene yɛ agono ani so okuma so traditional council tu ne di ɔmani dɔm bɛkyerɛ Asantehene ansa na ne ba kɔsi so nanso saa bere no mo mete sɛ no mo yi di internet no so asɔ mo so kyerɛ Asante mo sɛ asɛm bi asi nti efiri hɔ kɔ no ɔnte de nkyerɛnka bi mo sɛ ɔnte de nkyerɛnka bi saa nanso kwan bi so no ɔsɛ me yɛ akora ba metumi kyerɛ nsɛm bi kɔ so na ɛyɛ na mete sɛ ebi mo yɛ yi no sɛ na sɛ de ma problems ma aheni mu Eastern region sɛ o ma start isu Asantehene kasa nanso mo nim aba kwasɛ na ɔta Asantehene kasa na chi on sa Asantehene kasa o sɛ higher media Asantehene kasa tafo yɛ ne dia ɔne tafo kon yɛ etwa Atafo-hene ti na ɔde tafo kan akoma so ko na tafo yɛ man hene ɔde ne ho wɔyɛ krokese pa efiri kejitia ST hɔ ɛbɛfa mansia nyinaa no ɛbɛfa Mosisongo Krofrom ho nyinaa yɛ Atafo-hene dia sɛ Asantehene ka sɛ ebia memfam sɛ offense yɛ ne dia ɛne dia because ɔno na asene dia no de ma offense ne sɛ ɛmu ani nkɔ fa asase kakaka no Asantehene ka sɛ nkurasa yɛ ne dia because ɔno de kɔkɔn yɛ ɔne bono hene kɔkɔn yɛ no odwi ne firi hɔ no de asase ne nyinaa ma ne ba a na eba fupi so on health assurance nti okutina sɛ nkranza ene dia ene dia ko ko na gye Eastern region ni ada plus of Ghana bibi hɔ ma ɔhene na nkɔ anya asase no memfa ne sɛ memfa so wo krom ne hefa me watachiman nti memfa sɛ me yatachiman ni ɛna makɔ ko anya asase a nam de krona bɛka tachiman ho ba me na makɔ anya asase nti e massive for there and that's how many of the lands this is here eti na sɛ bo sɛ Eastern region na ina ma ɔkyehene ene Odawfo nya program because no blue krimu sa asase ne dia ba ne dia e ho no yo hene keka yo hene wa hemfie nsase na okrum no na aton nti wo mu ni dia friend no stool lands ho ukọ akra me meti West Legon akra ye to asase free new owu family ho ya anto amfiri la manche ho even do ho ye la ba dia asase so the same thing ukọ Eastern region Gapim ho side na nsase no ho dada eye for dia ene di Asemfo ebi ofori kuma ne nkrofo bi di hene wa kokon nti wudi hene hwe wudi kuro ne so ceremoniously but kuro ne sase no busafo dia dada tinanse wo ye no se wo ye se higher media no Saturday call friends adweso wo kofori dia side ho no elema okerefo no yem so so wa hwa no ba bekrim no sase trom so mo ho nti Asantehene ade ba fa mpe wo ne ho ne se on kɔhwehwɛ asɛm mmra ne ho on for so be so mention as nti even
Ashanti on your headway. I have you are Omupa Mensia Chepa, no be a commerce or maybe and answer what trendy palace, no trendy. Mimuno Mensiada. Maybe your barras or Webanami than you know. That's what the master from my Romancia. Meaning our coso, on for some Sombra. But what to be will be so better. She know I said Antiki stands be so shedder. I am as a coincidence, baby, I need as a coincidence. Oh, maybe a Tetima says every by Tetima action, as I say, Tanosubi Human Soama, Colonial Time, a good group privy council, UK. Yes, Asantehene there. An independent Ghana or such a woman, some I could read. Court of Appeal, 1982, November, my judge said, Sasas Asantehene there. 1996, Obepa watch or say Asantehene Francis and Man of Amazon, Asantehene of Amano, and no one Pija and Kunibiti said to Bodoni Ufuma, Ayoma. But and I turn also so in mind. Most of Krobu or Hanom Tetima said, turn also and Asantehene there. But do you know the truth? And see, or no, my force will be said omission. But Ubia said Ninchifria. And so we say, or ba, Mom find them talk as them said, I am penny my name, I am penny my name. Obia and then baby, I want Obia, baby, Obia to Miss Checo. Obia to Miss Checo. Hire your way, Europe away. A man for be Ghana for some switch and then Ghana and EBM. What no, I bet you passport, just say why they one naturalize say or ye Dutchland, Italy, or ye France ni. Then so or ye Ghana ni, or so naturalize. E dey bente o wona na ya e wa busuan so say no. Or this say no, what no ho. Ene or ye Dutch ni, and now ye France ni. I didn't na manka busuan fo nka say okay so so ye yi ya you. And your own kind of hubim, but to coffee abusian jeno, or when we say your modia. And this will be a fancy beer to say beer, Techimine, Nasabia or Techima Kuronum, no so some media minima busia. Yes, the Asante, as if the Asante, into Asantene Besoma, a dear name papa, a dear natim didier, a dear after bear say, Momayanko yin for Momayanko Borono, because of say, was all or Asante, or no, we say behind or Quana to Beljono. Jenny Pano, more free, on Concoyani our pay. Simple. Say, maybe a Jamon, Kukum. Dia encounter and I bet him, Omoka some mass antibi. Yeah, Mekai. A brand, say, Oman as I buy. Aye. Things can change. And not in a young situation whereby I own. Say, Ufri, mechanic, Ufri, Praza, and Praza, and say, oh, mass antibi. Now we are Praza and I would do Asantehene. When we are on the dark rose and Praza and say, she's my passant. A bass I wish Asantehene dinner. How would you look at the face? Where are you? Ultimate. It's your down. At the idea, I send the cook room of one. We go room of one because you have trouble. Romahene name I how now was sorry I was sent for food in the piano. Romafon Koya election can say at your present. No forbidding them, no bass at my cancer. Because now your boy for Usai, a kind from Usai in 1935, Osad my friend Penna, okay. Now, and who be known or much make us say, and I am maybe. And I had the only sad a cap of a moyana scenario no moyano. Or more creative BA being in and we not as in the Beca cano. Why a wow could not some brono be answered. Men Pessama Cosacan couldn't hope you. About how I can say. Who never can Because of us, I said, will be a site or any out because I feel the compliment couldn't be. It's really not anything over the time, Santana, I need no pre development and come couldn't be too long. Mo yada wase pa open you. Even said Jaben men ka me Jaben and I mean nibi bia Jaben me nebuso ni bia obenware wo me nifio ba Jaben kunuku ma ho kwan wo mu nyina yaye na na kwaku sapon ode no kwhye politics mu no I'm telling you say with me akọ university up to PhD level e agwa won to kwan because your nursing training or teacher training or university your SS or meka agogo wonim say ukota tepa so aye ne kuro ni yi I am advising ahemfo na omodwen so mota Asantehene say this is what one can say Asantehene ye nipa fon no fine energy ni kuro ni yi na kuro mfo nka so mo kwa Asantehene anu na bebo awo nti suma hene say the way ne kuro ma ye futuru no no daka papa mo de ko no na nanti wo kuro ma ya no wanika onko atika papa mu na kuro ni mu nyina ai basa no
na den na wo ya makron bisa ho se sisi universe na kron for be kai wo me sure say Japani bi ani beje say otu sere boy na hene because why kron yi me fi Japan na me ni hwi wo Japan but me twem kron ho na me de why kron na me fi wa me ni beje e be me fese me ka se me fi Japan opanyini ye da wase pa ye be share that peda bi ma hu so wa follow me so ma follow me din yemi o na ye di nkomo back door na ya peda ma hu se nsam no wo bebre wo ho no mo a wo de be ma atiefo ama omo a omo ani afira omo gu so koso aso omo ani mfira omo nkope ya adura be ma omo ani ate no yetimi wetima beboa ye wo akofena media na yetimi amasaafo no omo ani ate ye sanze me hu se bebre omo hia yaresa aye se omo yare omo da so te omo da so kita 70s no nti yesese yetimi boa nipa binim na yesa omo yare me hu se obetimi aboa ama yasa omo yare me nua ba bi na nsa wa ye busy wono so na oba ebeboa ma yesa ebinim ya ombe makwan ama yasa omo yare no ye be sa omo yare ye ni ha se ye di atem ye ni ha se na emom no ye de nakora na eto ha mama hu se politician ni mu oduru no wo de nakora na ba abeto enti die ba biem e na wo ye den wo wa opesa wo ka na watena se na wasese na wahu se no baby amekọ no ne saa no ma no asema papa ikan baby ye me depa ne se saa energy no a mudi se na mudi di atem ni ayi no ade na wo fam peri development ma wukuro mu enye de empeja wukuro mu so amanfo emeye krabehwe ma amanfo mfiro mu kuro mu emma ho ma mehwe se ne kuro ni sitie ento no kuro no na kuro no atimi akonanim na wo de betena media di atem ana se wo di sai ohinkesi a Ghana BBC a yetuam nika kono so ekoma ono ne wo ye nyina yeja oja to wono mo ekoko solve problems wo de betanse yi di natem Asantehene kan say opeso wo ye kese sen Ghana himfu nyina tena obi akon so dabi na no World Cup woni gamanche hia ye fefefe omotonsa omoko stadium nyina ate ba bi faako efe nti ka mo nse na nka obi ahihia na bibia but esa no ma bi ni ma ese ya de se mpese bi sua di enti no ya ma sese no ebi ni ma no akoyi wo mka enti sese no wo pese okokoro wuntimi nko because of se ba bia waduru na hwe ne wa ya o be dan wani akwa amanfo abeka so waja yemu ade nti na ma ye gu so ye di atena amo ama ye nye de ye ni atem eni na mo ye fa atem enchekere man ye se ye gu obi hu fi ye fa enchekere man ye fa emma development ma o medi atem ma development nye den emma ukurom enti no ma ni bi wo no ma ye mfira se mo bi no ma o mo ni afira no bi no ma o mo aso asisi no fira se wo kwakope adura beti mama waso no atikasa fira se wo kwakope adura eso wani bebie na sese no ye ni sa first de ni biem ene bebie ye wo ene bebie ye ko no trase obi be hie obehu sampa unim de na yatetew yanyewo papa yi sama ode ba ye metie nyina mitie mi bo miti nko aja ye sraw medin yami o na opeda wo firi a obeba ye be ma full time e wa kofuna media aha ni de wo ba na sensem atise no ebe boa ma youth no obi ahiri na yakoyanimu a ye pe me nkasa ma no de bebia maduru no mi hia se mesua bi aka ho entitem bia mo mi yensua ne yenko yanim na yenya se ye betra me se nsema ya efiri yenya no abo no fo bi no manumu ba no yesra mo nye careful na u big band e paya u jaw ka no wakwan mu na wakokuma sa akwakoto big band aba abehye na obeduru ho no mo no ne afi ye hwe na ka cho se u se ni senti ye ma wa e wona obehunu yesra mo ma ni bi wo no ma yentetuntungu na ye ma yanimie adwene no yensa adwene no mu yare na yema adwene no yare ewo mu no a ama asipo no emfiri enko me da mase opanyina wa ba William oja me pacho udi ni William wa no Mr. William me pacho ya mo akwa ba Yeah. yo Mr. William enya wona bo Kennedy Agyapong ensema ba bi bu wonom na okasa wiye ye no ose kotokohene esesa Asantefo so no mu ye na Asantefo wade a eye na so Asante hunu ye afi so Ghana fo no so esesa so kotokohene mu ye but yakasa ma akoduru ba bi a enne wo ba bi na obete ya ye papa ama ye bebre no me pa cho so die na wo a wo de be ma ye twere ne so odifo bi ani animonyam oni kurom na so esese ye fo so e ma ye wura na animonyam no etena ho no na etese wo wiase afa na nyina ene Ghana nyina ye gitum se BBC a ye wo obi a ye frɛ no a okwa aduro bi anka dem me pa cho Mr. William e de na wo de ma ye Yo, the make a crappy, the make a offer, me, the penny dear, because what cast me
Ninkasa emudaho wonimide. Ana wonima abakosa me I know say o wa infie ntino wonim se enkunya ho enema bebre. Na de America kakra bi afa ho ne se yehwe yewura otekoko so anana papa no wonye selfish anase onye se me pesa me kronsi ewi enipa nyina na ni abrantie bi ni nim ne TikTok yi abrantie ne be kasa pa wode message itu from but ya na me tie ne kakra na me aduma no UK esi na me pon afri aduma mabedu fia ese me be hede ewo interfere so a me de bato mo program ada mo kai engine amrade ye hede ni bebre but e ba esi timi ehu de ekoso enti de America nyina ne se ye nana de wono won tre niema eman ho but do ka say ye my Asantehene ehia ye because we are Asantehene o we are Bununi o we are Krapim o ni nyina ne se de papa ne kae no wo so di fam aba se wo so ma okromu ekasa na se be dia ofri no ma ho hia o ense se wo di tundidie ni impuatwa ni eni ensade ede ye se mi kamia se social media by akrabia opanyino panifo ikura ye bi no asofo so ne camera no di panifo atem no di wi atem emboa hwe first no na me nyini nru baby ade Opanyini yetie wo yonko. Hello. Hello. Oh, me yenuano amsi ja na yi na ateko abusiafo enkomo na da ha no mu no a ye kasa fa ho no eye ensemo a moma ye hwe kwan ye befa so a ye betimi akura ye mpanimfuo mu ene mo hwe no ma bi a me wo video so bi wo ho no mu a nyame ya doma o chena no pa mejai agumu live emma mpanimfuo ne ayifo na aban ne nya so mu chi o mo pe asemasi aban ne chichi nkrofo gum na oba be transna media no so no atem nkoa na ekoso afa ye de law no guo na se so mu se ya che ope ye nya mpanifo begina ho no mu se mama ye nye de free him or free her eno ne yade bia enkoye so wahun enkoye ye hwe kwan a ye ka ne sen amanfo bi no mutimi so life na nsema ye kafa ye wura ho no ya na watre se no obi se ho se so obi so panyine krama ye fe ne nso nyame ye no ono kura no ono okowura m kwachikusie no ansa mo nya duane mo nya nam de ya duane anumere no ono kura ubedi na tem ade me network ya de na eyese omo me peki wo munyana na ma peki wo so uma ana afede na na aba ene me network ne ya eye ne minim ni internet network ne yesa me sere mo mfa nche me DJ hello nana it say salvation akwaba nyame adom pacho mema obi agu obi ajo so a de ntia me wase ho na me pacho metimi akasa wada ro ma betimi akasa de ntia me wase ho mintimi nka hwe no me mfrosro no me sua de enanwumre papa na me free sa meti Asantehene so ye di bi asi me General Nyamisha enim di fosi ena yebehia se mo benyamre na makwa ma Asante because sabi say Jimmy Fokro kona estuache ashia na chesa ben menya sure say bita Asante
na oye na adwen se nsem a woke any history dey go oye na adwen so obi sua still na obekọ so ata asante yes yo sikadwa inshira what be my dream mu na enwumre it's like history no did so sa oh January message January say nyame adom na Friday o kwan ma me o kwan ma ko fan media nka ye be man fu ayi pa ene de ye ba na start ye bibi kakra bia na ye jamu agu ama no na fe obi wo na so onti bibia so na wo question a wo ba na obebi sa question na wa kire oni na bibi na onti ase a message say January we de obema obetima ama ye nya sa akwanya no wo nchen oda Roma me akwa follow menti me pese senka membre ne kora na nka me membre na nka de be kasa me pese me sa de ka January ho kora January ye bedi nkomo wo back door na yesre ye behia me nua me Tracy yo yati the American energy na ye di nkrofo atem social media ye de yan fi ni ekuru ya for example me fans also free church man na nka wo fi kama wo ebi Hamburg ana se bia ebi anfa se Geneva me papa is Swiss national okay na nka wo se fi bi so na efesa oba okuru man no wa bi si the same thing as church man obi twa man no church man for no twa picture ho ngu se ka very nice it's energy near the time ho na de ne emphasize energy no come ekuru what dem ma wa kan trust me was yo yeah that's a part nana 2db nana trust nana yonko yenua wa ba user yemo akwa aba nana yonko DJ emra so say asante anasa akanfo amenka na akanfo because ye chire mo ye nyina sa ko free ba ko na iwi ase no amamre enkonwa se mentwamu da because ifie bia akonwa wo mu bia at the moment akonwa ne beto no enuafo maame baako papa baako kra no aprapere ba enu akire no si ebua na se ne ofiri se anko ni di mu no ohun ne se ye ne na ani ni yi enti enu ma yegu chiame ehu fi this is the time I was a yen kasa akanfo no yehu ni ekura ye se uko obi abroni ani ni behia abrochire be bia oka are from Ghana aka say ne odi kan ka ya akra owi akra ontimi nya Kumasi na akra de enti obeka ne say eho na airport na di ni besiye o da kasa ho na ye capital yes eho na plane e di ni besiye enti ontimi nya mfiri nanu yeah na enu akire no wi a opa bako sem bia so Ghana ontimi nya Asante mfiri enti yewo ade I'm proud to be Asante me desem ya Asanteni me de hwa me ho because me ni hwe kura no menim se asem to me opanyini na Asantefo ku ewo abuchimem na nanom ayade omu akeka omu ho abom obete ba Asantefo kro eku ewo Birmingham Asantefo ku ewo London Australia say it's like they are doing a lot mesramu Otumfoɔ yesi aboa no nwi enta kra de man ho yefe ana se na mane yekese enti yesramu yenuane mo Ghana eje tosi Ghana sesie na meka se brunfo ne Asantefo be komeme pena na abia because ona minuano no yemienu yebetimi edi agora oya bruni mi Asanteni entokwasi onu anso na meyi no because onu de minuano no obomi ode nyansa beton pesum de nyansa beton eno chese ntokwa ntime mma ebi mu selfish interest ni o di ne opese nipa nyina ehu no na meka nyina ni nyina akọ eba besi na nadoma ahene so na nadoma ahene na wani mo duyi na wo krachi ni enwuma minu abeka Jeno abeka ni minim se woni mboro so
Se woni mu nso ana na wadaroma ye research ana say pejenra no nya abotre e school na hu bunchi na wo ya yira wachi asumonya akonya beto also ani abreso yesumnya ni ye chirikoko ayedi ne ma ontina na mesrawo metu nkwatwere ne atwere na social media say wo di sampa pa mu keten amebi mawale akuregu Asantehene mema etisi bro ye timi wi omu gas ya ni omu owo sese we be sa break sa no so afiri na ye wo yire kura na wadama ofiri oya asantini ontinka o de se sebi manson kura ho a hu se wonse no oma efiri Asantehene do ye di nade na do man no di nade Intina na do mahene meda bia on se beka ehọ na ya na medijina because social media bro ha ye ekoso do maafo ne Asantehene ne ade se nya na do mahene ne obe ya Asantehene bro te fe intina na mesraw achia ne muye wakonwa da so di etimenhia umpo e wakonwa na e wodia esio so wa metra so kura nyame adom ne so kwa akura ana wa nkwa akura mpo ne so daachi nipa bi obeba bia obeba betra so sa mre no na entutu ya wotutu ye no ana se papa mu ade baaye no na afi na dana wo se be kira be we sa wodi nipa obeba be so otuo mu no ona na wodi adwuma kese eto ama no emu dwa ato a obekokọ emu chese obema na bre ntina na wadaroma Ghana no yakwa wi ensase no sese ndo akun bi ansi bi na ewo nana mokunje ema wo no eno na ewodia entina na wadaroma se na America no besrew isa papa mu ne nkonsu ni nyina yi firi mu na wo firi sese Kumase kura na wo ma Asantehene mu na wo ma wo de na ye nenyefe ye nenye yi ene video bi a mekohwe chese okromufo no omo se galamse ne kura de omo mpene ema na o metu ni nyina menka se no de oni okromufo asem menyam na mebeka bi na emom yema asudwe mra na brofo ne Asantehene ye nyina ye nipa baako na china memi twam da bia meka se memi work sniper 2 ena ya abrofo UK ya London me work sniper 2 ena ye abrofo mitio mu kase ne ese e wo se medemom obi ansa kanis ka menka so ya abrofo Asantehene ni bi nso ha se biebi o mo pa adwuma mo nya bi nye menka se o me ti abrofo adi akofa Asantehene ede na be because ebru ni ho kire na ofatu a ode bekwa Asantehene so enti miya nwene sabi nipa na do ma mesre ukro prempunti uko de bi enwuma na omunya bi nye na ni nyina o ma na be yo kakraka kroma na kasa ena be kakra ebe yo kakraka o menchi ne nipa ne kura o henkwafo ne kura kromo ofo na akwa yombedi wachi sabi o kwa ye ontime faka besi voter register o kwa ye ntum mesin mi enkojaw eni paso na wudi intina na wadaroma wani mo ofere wo enim difo wo sua de wonim ade ankasa intina na mesrew wadaroma ebru ma ho kwan na nkonya so afo entufo na fa asumdue bra bromemu because say bruni free doma ebedru asante a onama na no anani otwitwa na ni kru onim se wara na obi di bibia bebo ntiri saa so na Asantehene ebesena akodoma akodi ni pa ana ya ono so na ma na otwitwa na ni kru unnecessary tension na dia betu wiase odi abetu Asantehene ebrontem entina na doma hene mesrew na suma hene de na anu ya me ba Ghana menu abehia menu akasa na minim se na watie na sumpe because every me hu se afi waba o ye oniema ni bi okay me hu se o ye oniema ni bi okay DJ ma me mfa manu nsina general akanse mi nyina nti bibia ni wa ye beka yewra wa na yeso wo okay ye nyame ane
Okay. Yenyamia, Yeniami Bia, or baby, Yamiano, Mira, and you remember Mwasama Pia. That's it. Thank you so much. That's it. Okay. Salvation. Obeka Sanaminko user ho. Government akwaba. Salvation. Who will be beka? Yo, papa. Yo. Edikari me de Agyapong here. Ujo Nyankopɔn ɛma akofna media. Pia. Seresi kedwa oni etia asase so ayɛ ho konkron. A okuta papa mu ade bi ɔde ne kɔde ne ba. Ya papa wabre patsi kedwa nti ahode wo ho. Nyankopɔn o hyira mu nyina na de bi anya hyira. Na 2DB. Wakasa bemani agye. Won say wakasa mi se na dwuma mu no. Wafa sebe yenua bunoni. Papa okai se ache onkai ache pa onkai da. Me ba Germany foforo no maso ayeshi. Na ka kire Ghana na bi se onfa menhia wo Freiburg Banoff. Na de me ko wadwuma mu. Em se mu ho no wa hu me biem. Atebere pa me mi hu adi. Me Asantehene na so ye bunoni. So far me do ko wadwuma mu. Ti de yesre ye nana no wo Ghana ho no se e pare chew onya de wo ye no. De mpesa me kan nyina wo akofana ne se me de srekese to Ghana man nyina anim. Se me kan sembia fa ye papa ho. Na me sre Ghana ahemfu nyina se obia so ne tamu yi. Ye papa wa mase obeji Ghana aboso. Na mo oba se ahemfu nkonya ayemre no obehyimu kena. Ama ewiase anase amano ne tumi a edi eso no. Yesu yetimi atake in charge ne so bi ba ye nchen abesrese ye fe kokromoti kura nto aba. Obesi wo hene no wo kromo ne so. Na hene fo no so ne manfo adi nkomo. Na won so di atum perifo na nu say me ma ne sisi ni say no mu hia wo ma ya wo sanka. Enti se mbe ni say di amon hya ase anya ne ye hunu. Juma papa ba ya wo be ye no no. Se na be di anidie ni bu ebe ma ya hemfo se wuti ekurase se wuti kusase memu se wuti techi mamamu ba ko mu nyina mo ma mani nyi se ahemfo no mu ba ko atimi apija na o hye mo ni monwam ese mu nyina mo sore adi tina make sa ni nyina nse papa ye ka ahemfo nkonwa na da ho no a anasa asante akonwa na da ho no a sikadwa no a otoso 16 papa ye drebe transo 99 na we papa ne kasa wo ka bia otimi se emfiri no na twena me atiase se Onyankopɔn kora wo hunu ne da no wo si woto no bompa ye potons na wo nua a wo ne to hodidi etonsa wo se me nua me no bom ekɔ eba etonsa no wono de wo mpenasem ena Bible ne se wo nua na wo ne ti asase so ane se wo mpenasem de a na wo sa na wo se wo do Onyankopɔn se wo ye trofo if se ye kase nyame a eye spirit obi enwu ade kodie da eti papa betena akonwa no so no ade ntina de papa betena akonwa no so buta ye nyina ntia de papa betena ye na akonwa no so ne se abere bia tiwo dwuma akonwa ne de amane nie wosi abere bia kan Asantefo di bom wosi abere bia komu bom ye fra ade bi se diaspora sa diaspora no se yentia se a eye ade a edin da ye Asantemai wa wo hyeto ba bia wo chi ubia no papa ne decide ne ba se na be obehu ne ma ene nyame ncha de edin den ya ene akofra akan man nyina idea ho abehiem enti yesese ya papa wo bai no oba ne di mu wa ma de ho Ghana man because over the whole West Africa edia West Africa UN ediama no mo friend the calm king president wono ni obi a wo ye ohini a wan fa ne kingship no ensisi amfa ntokwa ma empo UN otimi call UN ho ene ne ko settle issue efense the sovereignty ye kase sovereignty ase chere o ma UN ti ase se papa se wa ba ye no eye unity nyeriti ye yakonwa so ya imfi edwuma ye die no wan kase president
Was here him for you, Juma Yedini say, Abre piano, there will be peace and unity because there were different tribes and they were a mine. Your Kusasi da Gumba, Asante, Dien, Impo Akano Kraria War, Fanti Wum, and your Bonofoni, a Hunkronaba. And watch I say, and I'm Saka Santi, Adrian and Yabako, it's your Osei, Adrian and Yabako. It is a moba, Jumesa Mudiani. And you heard the whole West Africa soa. One no hina watrasia, empo baby our tino, and toka 7 pasapasayo, intimacy, idea timitono ya to yenchem, or muboswa a issue any dashish, and the intimate said the community no. And also in Firino, it is baby. And also to me sick baby. Say, and only a dear papa, Otumfoɔ na piao, ebo modianse or Switzerland are buying. Any Canada, any say UK, it's almost the biggest recycling in West Africa, Upper Ghana. Who can carry how who call BBC so Ubehuno. UK Nina sa more secala ni green. Sa connection in a Otumfoɔ, but ye money ding the largest recycling in Ghana right now. Who say color no green, a British product. So it's any man in another pane bosso. And Kibukuno Kura, yes, Asantehene say, any we are seeing answer, any Ghana man answer. Some must say, Mumbet, you know, my him for Nana, number 6, Mohoni Mukura Menyasum G, Mentoka and Sia, who names Papa, and you too fast, yes, or Cobo, Kumem cause a 3 issue. And yan idea, but Omusha say, where your Hinipia soon be a woody and a UN in penny 4. No cuckoo, can say cuckoo, secret place. Yes, sir, uncle, because President Biaba will tell me this Jumano, and the Jumania President Yajuma, or Muhu say a community issues, and say chiefs, no, I am Fiamma memo, and never, but it was our pay as I was say, Menya Obapa was it to cry a Cassana and 2 year court, ye didn't know any Cassao Bum nearby a Bekenas as some Achra Bontene, a boss our Cassao city to know, ye pass from Gia, it will crack up facile for no many a mana bedida. Papa Ninkari baby. Sanyama when you care for all in this walker, as soon as yes, sir, wow, you are here be a free nelco, while you are here be a so teaching my so tiboko, so tea, and he father gumba, will be a mon sorry. Nadia Yan Saba Panicrabenya, and every year piano. Now we didn't call Chaba, now we didn't call Chaba, now we didn't Nenka Adinama or Mina Pija, near covers our foreign power, and no new ideal too for it. Because Uber Germany has a mark cover foreign power. Uko you can wait me cover foreign power. To say America for a president Kaduna Trump Betanase, no mind is so too for Nenkomasa president. And then Emma. Eti Ghana Yenya state president and Quebec so no too for. So Cassie a man or man will be out to a bank here and Twaba because Moba Munya Kwani, but Womono so Copagina Lucia Casa Ghana, my may sorry because more your money in Tian Twab will be a best Tiano. Because Canada, how could be say the king of Ghana and Ebano will be sorry for catching my Sebi Kenyan say, don't talk like that because he's only king for the Ashantis. And when you see Kenyan in Wufu and Oba social media, will be diatem. Intimacy, Sapaparity Kunas, Wetimiatra, Aku UN, Wetimiatra, Kuyuki, Wetimiatra, Canada. It may be a papa no sign. I am from what do say. And let me to quite, and you say they can say they know. I for do simple let me to quite foreign powers, and she didn't come on, see Yadi anyway. Ebinibo, we are not jealous. It is said on my hand say, or 2 4 home out. So I nearly bet Pijabi. Yes, sir, meaning tribes me too quite Argentino. Yes, sir, all the crooning in answer. Or he be out to be no 2 4 home out. So be sorry 10. Now foreign power na airbus city. Say German phone na say wonim you hopped in your friend Frank Steinmeier. And na the way chance that friend the Olaf Scholz. Say Frank Steinmeier ka say Olaf Scholz be go down. And no be near Ghana. Na say empedia papa, me dey mesre. Me too kwan me kai say to car me dem no ba wi here no. Me too kwan mesre mo fa nchem 1 minute me dey ba wi here. Me too kwan to Kai, Tamo Muchi Yeno. Papa Busam say a fraud say, Mr. Frame Isaac. Where Bruno, no, so Mr. Frame Isaac, you. A 1 or 2 bottles at 30 euros, so you can make them 6 months.
me bedroom Greece of Akwadwo me tun mo asore dem pa ne kufu hwe me e wa no sti tibra ye iti mo mo ano ona fa Akwadwo fa me ko fie wo se ne reko Ghana fie kesi o wo ye bunu ni me koto mo ba papa ni dwa esa discard ma me say tu kwa ba Germany papa nya wa na me se me be hia wo nso ye bunu ni asa me ko hia Pentecost ni mind wo nso ye bunu ni uba baby am ti sese ne nyame ye ma na na mabunu ni so na be ko hia profo no eti sese amfa sento ko asi wo bunu mu ma we am metimi akon me metimi ukumi nua kura no a me ntimi nko because me ka wo do a kofobia do na dia chema na sabiu enya Asantehene no a ebe de na DJ sese onim ebu a me ba social no so a me pesen ka me ka asem bio but ebe de na ka asem dia ti abunu fo sese enye ye ma me wo ma dwene me da enye ye timesere de manu asi penifoni bi nyai sa Pero wa se pa me da enye ye oba de enshira sikagya ema unyansa ni nimdie ye nuaba auto gift go adofo so nyame enshira pa sweet love nana nyame enshira pa okay user 366 me pa chote me nka okay Governor Mpacho din sa na mabo ne de okay okay use Mpacho so din de say Ernesto me pacho wa bi o kasama yen wada Roma e de na wo ka ene enkomo na da ha no mo no o de winter baby a wo fire yen fa no kore ngo because o se be baby aduru no ya hwe ya sina bi mbre bi no ye be ye ho emfa ye ho na afe no aba be fa ye ho afe na opegya ebetu wani wujamu a ebetu ko ona kokromoti afiri ho e de be na sese ye be ye amasa no ma no because sese baby amre aduru no ene baby amre ekọ no ensam na ye ka ni nyina no e kire se kotokonye na mase ono ba betena ohini bi so na emu no ma wahini ye nya akọ no to hwe se na ade na kwa da bi se face no na wufira ntoma ba kopen na da bia da bi sese no sese osesam e de be na abayi a bibia betimi aye akono e de be na be ma nkamomu ene nuoma aba na afi no yetimi ama kotokohene na ni so ade hunu se ahensem no entimi nyina na Ghana amamere ne amane mfa ne ntoma pa emfa atem didie no ene no de anya de a yesoso be me na e de na wo ka me da busafo nyina as nyame hia mo ne program kese a me so mabaso bi ye da se me so me Asantehene no Côte d'Ivoire ha okay Côte d'Ivoire Ivory Coast yo na me wo okay na ebunufo a me so me no wo mo ha ebi ya sojafo bi ya policefo isi am ebruni na ama me ka me dem me pache si woni bi enwo wan na aye den Ebruni prosini na ama me ka amiti ama sese utwidi koba that's it sa pepe e dey bentina ma wan kasa wo ye Asantehene ntika onfa ne ka ma because o ye bunu ni e dey ntia oba me store beto ade na minim so wate Asante kasa entina me ka French na am say yenu anuma police force do ba bi o mutumi ha adwene ade na me de ama no oto no won hwe so nto na menyi ti wa no ka twi chem se bra me yunua na me yabuni na me post ni say them say na won ka say nchira me na wo de na okay general ya say general so low but general me pa cho yesro me diemu why wada Roma me diemu wa no me ka boom ti masem nyina ne say ni ame na Otumfoɔ wo hwa ma Ghana man no wa manam se wo besori atia wo bi oba se wo beka ahemfu no me brother okazeti an wa kanya asasem too much me matra grisida ebruni ena eboa me matra buchida ebrun fu me fo mu ni agro enti dia me meka kire ye nana doma ahene se won ma entiase no wodo emfama Otumfoɔ no oni ni ntua na mo ese fata na ahemfufo ni nyinara nkamom enya baako na won kwa na ba bedi oman ne so media ma hu ni se ni Otumfoɔ ehya ase no enkofo bi hyehyɛ ase
Emma Ebunfo no Eputia Otumfoɔ ama sanka nia wo hwehwe ama ahemfo no ama o man atumpo no enyiye aye politics for na yesa de no intimi de mesre anyansafo na muguo no abuna mo kasa so mu obie no ata bisa bio man so waka stupid things and kan kwasasem di obeka sesi e wakasa uma bi so kasa wakanya sasem popo ko me man so mo amu akontu mu no amu wachi aka no madwumu da ho ne eku Ghana sometimes me to misu se me tisi obi ti me na na atama misu de bi odam ha timi ya me ya sa am se na papa wa ye motie Yiza Brown kasa no wa you anu oso onye oba we be ma na netu bi de kasa da it is oba it is on my stress ada me ya o me ya ntuni me ya me ya okay okay se wo bi anya akwantu akota US anase Germany na watumi afa kam na esi nanim na wodidi wotumfo atem se wo hwe broni krom ne fe na ne krom ta ebeyi na wo ko ho na bra ne nyina yesu ye de ne sai okay kraya wo mu sa abrafo de prapra krom ho no wo su to sa aprai ne bi bra na fa bra ne yesu fa prapra ye de ai atem bi de be ne papa wa ye de tie Aja manuas me go Daddy energy na wo dey ba no ka won say ensem bi wo honim see a eya na eduru time bi a ye hwe atemdidie no a sese bonse na meme ye broni na ye nya no abonofo no bi especially domafo no bi no na omaso life na ye di ye wurato atem sa back front of back na sa atem no a wo dey betra sa open na se mi kodi na atem sei adwene no a wo dey plan na se wo dey kodi papa na atem yi ena onya sa adwene no okay metime de praye ya ewo abe praye metime aye ni different na yi ama no so abe different modern ayi aye betime de aye bi adere ne de mani pani team na mame mpran ne kwan ya mefa so medi na tem na ya sese bibi na oh come on hwa mom ye hwe no ma bi na ye ntene no ma bi kotokohin ba ne ba wo ba ye no meka se ye yi na ma Ghana ene Asantehene meka se Ghana nyina no enya de so ono no ni yiye mu se ni botom enya de se ni yiye ni se Asantehene nko a na mo hwe no ye se ni odi akire sua ni odi kan nante enti wo hwe se na wototo ne no ma na wode kɔ no a baby sa me ma hini ye no se na me si ye no nya sa bidi da bi achi enti ma me mfa wahini wei no na ono so ne die no ade enti na masa no ma no ye mfa eno no nko na ekoko wie se kwan be na mefa so a ye bedi nipa na tem meti mrante agumu ewo media nso meti meba wagumu wo media nso nka akofuna media me de papa ohine tu wei na eyatam nko na mabo mi nua mabo no fo na no na ye di na temwa na yakeka nsem a abra ade achi asa energy no mi kuro mu potholes minti mi nko tuatua no mi kuro mu ba bi wo street light eni ho yenti mi fa energy nka se boys ne girls no mo me nya contribution ye beti ma to light pole ba ko ama ha se ba bia akoronfo ne fa ho yesu mu a mu di bone no ye the light be kwa akosi ho na yenti mi ma any development enkoso na ye bi sa energy no January season o say sa energy no a ye di ye sa no ma no ye di kotokohina atem ye di ka sa ansem ne ye no development pre-development bra ukurum mu potholes wo hwe kuro we odumase se du odumase ma yes video no se enkoso hina wo kuro ne ba bia telecamera wo nti de opafa ka dabo omoto o me ba de chew ye ba chew oni na ye ni nyina enya wo hine na yi o kuro no ba bia ya potais e be nti aditrima nipa ba ko timanya energy timia ayesa de efro nkoso hine wodi ense nkoso atem na wudi no onimonyamfo a wote wa eduru ba bi a oman ni nyina kɔ no ho ekobisa kwan be na yemfa so no na ase obi a wo no wugya wo nan na sese o period ba wodi nsago ene hye wase wuntimi nya sika nto pad emfa hye wase na nsago bi a promo prapram futuro firi mu na de hye wase wo so line wo so camera na wabedi wo himpon na tem wawie na wo kɔ Ediebe sa energy na wunya na odi bedi ni panatem no ediebe na wunya firi mu me sanka meto energy yi wo so amede kasa na midi ye wura tem
na mi kuro mu kachima no mi firi no na mi kuro mu kachima kwan kora no aban ne ba ye wontimi nyeye inse nka energy no amedi beboabo youth na no na ye be kɔ aban no so atran no kon so ye kuro mu kwan akwan ne nye nsuo ta ye maame no accident ne ahodo no ene de ye menye na mi mabo youth no say media me platform no kɔ atwinti ye ni ye kotokonye na tem come on empire yen say we betima chance say we na emomu no ye momodene say ye be ye ade bia ebe educate nipa ene adwene no ayese emu aka adi dem ayese kokoram atomu no atem kokoram atom ama anifra afra nipa ni no mredu say sa no ma no ebogu nchen na afi no ye bibi bia mpanimfo ne to be se dabi no ma bi nkoye ntidie be na ebe ya ye nyina betima ka bom niama politicians anya kwan a omudi nsemu kire oman Ghana ni nkuro bi no ni nyina hai na firi because dan ho paya e na kotre nya baabi ye den ewura ona be Kennedy Agyapong asantefo anya ade omo hwe ni yie na so omo hwe ni yie a e de assemble den ebeba medi ma no osi no de abeba wa na ugina so no a nipa ba ko pe na u spire ni gagagaga no e da wase nya mi hira wo wa ya ade ono kwa na wa ha no mo hwiegu no so na ko bra ko fi yanko ya papa hwe nansem ho me hwe na ibi life no wo mu ya ibi wa hemfie ni yase obi ye baifo no waso wo satan no waso ze wo ko hunu na Otumfoɔ wa wo tira se hwe ta nwoma wo ya we me ba na 2D so your wife a nka oba ya me so you see nchen na wo hunu se woni nuanom na e wo hanom na nka because say wo won nan na se wo su a obeka se me kwa akofuna media ho na ni edene oni na betim wo na wo de beba betum ha se we defend we say we ye ne wife mo wa ya de brakofi bi ho na kasa brakofi bi ho na kasa brakofi maame sana ye wunya ye ne ye brate ha no mo ntu ba ye ntafo wo ya na wa ye ne pepepe ba ye ne pepepe ase ndisi akofra media hello sir okay I am with the ewo topic at time bia wo de bay yeah that's it na the America and say time bia wo ba wo say said ye be ya ye benya sundue na sa sundue so ene ye fa pem a ye ntimi mfa emotions empire dabi but baby a ye de nokure ene pepeyo pepeye beti media to no ne ye de ato se si aya ye kasa yi no ube hu se ye kasa ye apportion blame me timpem bebre no na 2 videos say blame no pen bebre no bebre apportion blame no ema ye wura na najiman badu se si ampo wuso kasa yi no wo sign the by mo say eya apnofo ni bi a omusi so titro do ma afuro na omutimi ebetwa yewura ba mintimi mfansi so omu beka de ense na mfata but my who say who try and who done wo se kan nani okay so who try ya omu beka na 2D bi nyabotel ma no free do ma ni bi aka say ni say no sa so na wo so usan dan wa no say ebinum so firi Asantehene mu na ye wo binum na omu so ebetwa ye wura do ma hene so utane sa dia na kire say wasi kwan so na mom ukosi ni faako ese dia na ne wo ye twantwantia bebre no baby ansem ni firi ba no se ye trase no ya sha dia bebuam ama sundua bane se koya hensem ayema henfo nkasa because ekoba se we ka ohin bi aka no obi fi se ohin bi fi se o me ma ba ko se mo bam nti me ma ba kire mo a ye subordinate e wo from ye mfa ye ntie keke
my mamu emetu enyina we ntuma we because me bejina me de achi na so bejina wo de achi a when the two elephants fight the grass suffer ahemfo no bekeka na mo me ne wu na ye titi abrochire ye titi Ghana ye titi baabi na ye koba no ye ne ye bebre me ba abrochire ha no fine for some time no nipa meka say ma ye bribi wo Ghana me ya do man ni ba but se menye sika kesie bi e wo ha eye papa bi a me frɛ no wo fa preko pɛ ofiri onwe because adwuma ode ma me no eye adwuma na menye sika kesie pa a ono ode ma me kura no na wonya ebetuma ba sɛ obi kura wonya fa me koni fie kura sɛ me sai akoda na se kura na wo sa edane no ho maka so fa bronya we di mpesa me besra me pesa me wo mpene kura akire ya na mu se sa na yire eso efiri sa side ho baby anti se yenya ye wo akire no ma yemfa di mpanyimfo ne kono enyina so se we ye sei me fie a me team sei me tenants no maka se almost all Asantehene. Hey, you need ye bibia pepepe. Baby, I was omubua. Baby, I was a mesomebua na mebua. Because me kasem mademe ho aye fine. E wo me boto mu a enam saa ofaya wi so. E na ama niam akoyi. Okay. En so e bia na nka me di beye 8 years na still na me reso. Okay. Enti se yen diresadia de meka sini se yen hwe se yen so ya no tutu mpanyimfo no ne yen ma mpanyimfo na nkasa ntutu omo de na omo nkasa tutu a na ya ye wo fom yen de yen tie keke yen ye ma ejane so yen ye suso jane gum mene wo no na ye kika nsem a enye ye gina ha ne yetu ne we so efa be gina ha ne yetu ene social media intino platform bi eko enye radio se first ne ka se o we nkwa na wo radio no ho ne man obi eko live a asem bia bi wo ho a wo kan mu eya no eko viral na dia asem kase abre enti medimanu si no dia mesra unie say ye bani ye kasa ma ye mfa emotions because ma hu say nipa ba ku mienu bia wo haya me pese mebodin na eye emotions a omutimi to na omun kasa ye mu no se mi yi bia firi mu a metima ka kiro mo say oh hade wa kasa tia me nso mikro mu hene na say me so me ba ye no na ye me nso me ba ye sa na kwa na kire say enya sundue mom na me na wo ye pe enji si ye pe sundue dia me pese maye obi ani obi hene atem ehemfo kasa ye ntie bi na me gidi se ohini bia so ni ho a obu ne ho a obetimi ate na no edi ne yonko hene atem ye nyina ya nyin enji so ohini bi ebie na no no odi ne yonko hene atem a ukura uti a yembehyew na baby e di atem so wuntie no enti medemano besi medase pa na obi so wo question a salvation pacho meba obi so wo question a obepese obebisa na ansa na salvation bebisa na question no em se Jabra Kofi wo so ta tie me bet em se dani bi wo a o mix programs ni bi ade e wo mu nie se ye be ma kwan se ebia obi bedi ebia osagefo atem ene ne ye different na ade a ema se obi wo ho a obehu se ebia obi aba na oka asem no na ebia ma ye din na mintimi nka ana se bia bo se na ma ye din a ne ye wo mu nie migina media yi so me nya me ho kataso miemia so ebia na nipa na kwa hunu se emrante bi ne mmeba awa bi adi kotokohena tem aka nsem a anse nsem a ensem fata enti nipa ne ba na wonya platform bi na okasa onu na hunu se oba na wa kire se me ko ha koye sese ni se nsem a eguso ampa yes of course ukona bra
wote nsɛm a yɛnnua no mo ɛka ɛde fa kotokɔhene ho a sɛ no sikasa yɛ minji da sɛ wo wobɛka ɛhwɛ ko wa wunua no na yɛnnua no a wohunu sɛ ɔmo ka saa nsɛm no nyame ampata wo hyia na ɔkyea wa wonye so because wobɛhu sɛ w'anim teteye enti bra asɛm no a wɔka no meda wase yɛsɛ nia adwuma no anasɛ obi a wɔkɔ no onim sɛ ɔnante straight pa beto onim sɛ wa balance wakyerɛ me sɛ eduru baabi na sɛ ɛkɔ a mema me seka ni ntwa ha mepɛ saa de no a waka no na emomu no mire bi wɔ hɔ no mu a meda bi a meka sɛ minya minua no mu bi no ma Asantehene na sɛ mehunu sɛ ade na nkɔ yie na eni kwan so mo de ba me eno ne me de ba me ba ni full straight ti se ensuo kwọchia na ase no na nsuo ya Ghana opie so kwọchia na ase a ochia ne nse wonim sa na ya me ba no ene ne me ba ni gigigi obi ato obo se nipa ne me de ba nipa ne hu sa ampa ade we de ye deserve se akofona de mayen na emomo no ade ba ko no se me da bia me ba hu se ne me ka no ne se ne me ka no na se obetena ase na obaba bedi ebia atema akobabi ye ka hu se saa na me ba me de beba nti bra ko fi waka mate na emomu no tambia yenye ne se ne be ya enkonko ye se nipa no ba okasa ono so bo hu se obi adi me ye wura atem obi akoye sei nti saa na te onso nya akwanya we obefa so na wakasa se ye hu ni se eni kwan se ye totototo saa no ma ne saa nsem minim metima bobo metima mention platform should be a wa obedi dance ye a kire se aya no kure mi yiwa no me da se sa minim be ya mienu miensa saa so na minim bi so ewo afani nyina yo me ba enti no I think say Obomi did the address can some mami address but wo de enya ho me pa o da bi no enya bad me pa try bi na wan timasi and I make us me sha say no here asem na me kan na asem am kan obi o wa bi abedi adanse sebi mendi na na do ma hene chiami ate manu antia kasafi sebi kasafi ni menu kasa ene social media dia subi nyina yepe ehwa na mde kofae na imprepi no akwese doma social media asante social media eno ho asem na meka na mde kofae ya warre impartations a enyawo yene abronfo asetenemu nti se wantie ni ya wada mo na mesha se na onia no bi no onya mai yeah nti nyese bi amano etia na na doma ene chiame manu ntimi enye sadie no bi penino wo fi bia le owure empire me se me manu nti ya mesida nti entra ho enkodru sha se me kasama etia na ajima mo yada se pa aha say no tambia no ene na ma media we no ya platform we no black coffee we dey free ase wo ba so wo behun se wan kasa no de betoto wan se dabi ade sa esese ye na no ma bi etoto ne ye salvation me pa cho so wo question yo master coffee eka na pese me busa no question but Osei oyisu word bi say onokura we yebunu ni but mesre say I am not here to disrespect you. Why? But yeah, Asantehene. And we have emotional talks. Yeah, kasa with emotions. But the tenant say, "Ya wa mamre." Papa, unmani kudintia yeah kasa asemuwe. Dintia yeah kasa asemuwe yanzisia uko internet baby anase Google. Yeda honi. Ena papa mbeki kai ama why? Yesi papa ya friend Domahene osajifu ajimambadu. Say face several criticism ewo social media. You can't see one person which is a for criticizing no. Ebi edi na tem. Ena omo kire se edia ba de na kofa sa niam we nyina edi ba ya say papa no amanfo ahyase a omo kasa sa ekire no. Momi enyisu we edi bo ha omo say omo criticizing because we proactive felt near FUDS we must kire as a chance papa no
asemo a nkese ehimfo no Mr. man kan say papa nana no oye nana nana kasa ha me da asemo se nka nana no ye nana etimi ene ahimfo hia ine ye kan kokom se ke kasa ye kobusa abrewa aba no omo kire se papa no di saasem no wodi to social media ene efe se proactive abribi adwuma wodi ene se ense wo ye kokom nsem no wodi ba abontene ebe to social platform edi hu enkomo afi so or criticize the golden story Francis Sikadwano so no papa no esa I criticize sa akunwa no e wo social media platform ene ebusa se ehimfa na hu se ye nana Otumfoɔ se Tutu ana pia wakotena na all criticize Asantehene anat se all criticize akunwa wo de mo fanto we etosutu omo si oye bypassing official digital channels one say yana mu nyina mu dia dance se papa no one ye judge e wo court any ade say ye nyina ya tesa asem no yeah appeal high court say ye papa ye na dwuma de de man nyina ne say enka akon no a e koso ti se boko ene ti se dagombafo no ti se enka tribal wars no chief no ono ni dwuma de wodi se one se enka okọ setrisa issues no ba se dwuma ni nyina ne papa no onye ye enye Otumfoɔ adwuma se obekọ boko ono na ye papa no according to Bahano, go kire say Domahene, ye papa Domahene, we pinimu bi e wo court efese the judicial court. Etu on the holding the chieftaincy system was our court wo. Before say ehimfu benya ntokwa baby to say bokone eyino. Ese so ni do her first and san akose 3 issues. And almost say enamne so controversial issues be e koso Asantehene and as say Ghana memo. Any say fra branch be say Kofi Adoma. Yes, no more festival be friends salvation Mr. Odie ye endi eno no wa me endi wa according to South Festival na e happen e wo kro so but e see ye ne papa no entimi take action tem e ma obi free abontre e be take action e no mo che social media say enya bone dia ye kan nyina na eye nyimom ense ohene se ense mo ye kokoamu no wo de beto social media eno na yeka eti papa yesre se uhunu ohene ye hine Otumfoɔ se wakotre baby criticize ohene bi da de bi ose me pasumdie eno ho ne abetena ha ye ko se uyo ohene bi na wonte na mamre na se yakọ kukuam ne kobusa emetra social media ne ni ye hinatem because papa no onye sa emom ne ma ene ne papa na nyanti waka Mr. Kofi yate yebesua ehun so ne medi afrim nyame nhira. Okay, yeah, that's it. No man, you know, you just send your day. A day, you know, Oba, Anna, Obra. They are working day, you know. Okay. Because I may so and also a leading questions and leading arguments. Bravo, V. Jimen Kabi, Faho. Bravo, V. A China bin be Saswa, Mesra. Social media, no, who can say, I say any no. Ebi amenso metimi ama page say any akoni pass my sisu page these are some of the things that will social media and also Mr. Mo I'm say that mo trese ma yi na ma me Mr. Mo so bibi say I want to down emotions okay yeah that's it salvation mami me too yeah obra me pacho kasamame Brakofi manko tinase manko me tia bedwafo nyina me fa show your so me Asantehene me okra de me no na ben ye share border okay me free search radumase okay Seko City okay enti ena ya bakwase mukra no ye betina a friend say tachiman grandson ye movie ye be hu search radumase asase no me ekobo ira ma ye manishra so eniama yeah settled massive yeah na asema meka ne se yi nyina yi baba ena bibia e wona hyase e wo ba bi free ba ensem yi bobo ba yenim se ne hyase mi nua be me o so yi onyem me papa mpo because se ne okasa no ne afi yeah onim ba bi free eba Oma ya nti sesi no Asantehene na esoso no omo de abufu na esoso because
who say in a normal sense so refer to one so much life no more didi and painful because me too me krum se kire dum ase do ma hene eso do me hene pressure won anim me ntumi me di papa no ayda me ntumi di do ma hene atem because me papa kura no me ntumi ni eni na de e di ani di be de ebe mo senia me di ani di be man sa na me expect say ono so di ani di ebe ma yimra no mo ono so echen because ebi ase wo insati nyina enye pe ebi chen bi nempo mo pese mo ye bi mpokura na wo nyamu ye mo ema mo di ni ngina ho because ade kro na wo pese wo ye bi no wo na wo so je kansem ede fa ni anipa ni wasete benchmark no na wo ye ne sa na omo around ni nyina omo be mo e wo bunu mem ho they are all watching omo hwe mu enye se bia nia do ma hene ye no omo hu ene esa na ye ni nyina omo hu se bibia wo ye bibi na se omo odo ene no kure edu wanum kan a wo be ko akire e wo abrabom ye se no de friends en ahwede be afie no ono no de once na ye de e be afie ya na tumi kasa ma ne traso be kasa your friends sikadwa kofi no kra ba soso say otan ne wo ye ne say ya ntu ye so so wakasa asem wi na Asantehene ti hono na wate sa asem na kan ya atem di give directly to Asantehene enya aboa ne kwase anko na ye atem di na ntu kase ya na Asantehene no aba be bo nsem ne abeto nwum ne de ama yura do ma hene so mu na wa ya ade no ya koko eye koko tundu bia no bi esisi ai enti se bia no bi esisi ye de ka bi enti se wontumi nsekire enkire se we ye koko because wontumi nkire me se ni your friends and osaje for ni on good side no on bad side so wontumi can good side na wontumi anka bad side na se we hypocrite. That is the truth of the matter. Me too me Asantehene me niema Asantehene ya etore bia be kase yen akanfo no pokura no etore bia niema nkofo hu ye hikura be yasa no ene se ne ya ye hu se yen body justice omo sa ene se ne omo yiwe na akesesem ne sa niema no obi gina kiri a automatically ohu kura na ni buaf in advance because of sa niema no enye bibia ko because of anya se we na tem anyway enti eye sa na eden eti eduru ba bia ka so Asantehene so kura mo ya so atudo mo ya ama na aburo so but wonso wo de obetumi aye wo de obi ansi wo kwan se wo pese wo ya wo de na nya fe nipa nyina be de but the moment akwese wo ni obi wo horom na tem bia nipa no ho adwene hye utirim wontumi nko wanim adwene na wo mu ntukura bia enya adwene pa ene wo mu tem bia wo kokasa okasa bia na se wanfa Asantehene na Asantehene bia mamu pe na esa na asem na incomplete onya sa niema no jaya asumdwe beba opeso otetire abunu ho eye fe ne yiwe ya eye secret ba ko pyramid ma no eye odo ani obu mo de be me mo ho no mu nyina agi atum so sese die ye pesi yi esimesi susu ensu so se kane na edoma no mo ba menhia omo anom se mo mapie untumi nchekere no se onyiwe enti se wo pese brekum be ka ho wo pese wi be ka ho a eye nyansa ne wodo ene ye de saade no ye mfa nhye ene because se so mo poison nkofo adwene pa obi ho no ma Asantehene ma papa na ye bo ehye ne tim na afedie onu mum enti etore bia meka se wo entokwa esa Asantehene esi wono wona nanom kosa wona nanom ka ho omuhwe mumuja munyina mo ka ho bi enti se na wo be kasa tiasa anyema nyina na se wadi adi wona nanom atem wona nanom abafuru omadwa no wadi omo atem kura eya wonu se wo ka tiasa Asantehene ne ne esano wo ko osa ne bia ne bi wo ka oman no achievement bia Asantehene achieve bia no wo ka ho bi Asantehene enya nkunim bia na mosi wo hwa eka akanfo ni nyina enti se wo wie na asan ba betwa ho na wo san de your friends
ube painti omo black your friends would the fin ebekika you were issues I can't state you were issues big issues and cause you can discuss say galamsi say you and then yaman cause yes as your friends say I can for your shana yeka and now we call your friends saying obi life so na abno for life so no mo ka galamsi ho asem omo kan me free ko kire madwe so see because no more is it brekum say ho almost say DC or my barber machines near say NDC for almost say original hana work room so or can be gwabiane agya car and I metre madwe we nipa no da mesoro or shase na accusing and your friends and or him no took galamsey no or the akoma Asantehene. Na me say nti wo kasa asem we ya ho na me ye de me see from because e bia na me koso a because no me Asantehene nti obeka say the bank me Kenya asasam kura na ontie no wa ba be kasa asem we say ni penso na o kasa nsu kura no free break mu wa kasa asem we poto nti se me koso so na se me di man me kodi ni kuro mu hene atema mo be kasa e bia say but nipa na wadi na tem no Asantehene wo kosoro eba fom wo kuro mu hene untumi mfane ntoto no oso nipa de we wiaso won wa enyema bi wo ho no ma won so wa kan go say wa man ni osen wa nsen obi wo ho no ma oten wo kosoro ba fom untumi ne nya peda wo betumi asua no afa bibi e won ho na abia ye wo di but untumi ne nya de enya peda na se obedi na tem sa na oyesi na keka ensem o kan na ni nyan pa mintumi embo sansem su mintumi but metim kakra na eden e dia kiro but se me you be because ajimifo ebi wo ba bia anyansafo ebi wo ba bia do ye na me so me yejimifo na me koso so a ebia na nka nsem ebe pie mu afiri ho na at the end of the day nipa ni show na o so ye no just to tackle galamsey no ni yes ya ba be say no na me pasum bi na me see from na me ye dem koye me nka se asantefo ni bi enka se ntia ye friends en ye nuanom ebunufo ni bi eno mpokura nya ebunufo nyina eye some individuals me obeka se tia we in the sense obeto sa video won to me nhyɛ no so nani ko twam nani ko bo video to be a sha na wo hwɛ ɔhene David ne no ensem odia mammo obi adin obra mammo obi adin mate inti ukopie ho no ma wo Asantehene free Ghana ko Canada enyema e ko so no ehye Ghana nyina nyonyam se nanim ko gu ase anka beka o mamu nyina incident na wo like wo prefer na omodi atrate no platform so ya me say inti ade efe enya mo fa na say nyamu hia mutimima ne so asebodi Asantehene bo enne na Asantehene gu enne Asantehene no ebo na ebo ene tumi na no process no ne your friends and nyam na no wo no ye de be ma wana ye de be be ka odi ho asa onu nya wo adwuma na wani bru nya na wo pese o ya na onya na hwe ase no fi adwuma mu ho no ma na ketua ye mfa me ka odi ho se asuba no mumye nyai ena bibia efiri baabi se enfiri baabi a ena yenim history no mimi krom history na no me se nsensem ebeba no na me se da ko bisa krom history because ochina bi no na ene na mintintan figi so no obi be poison ma adwen mi ma ochina bi na ifa dia me baba ko be ko atia me nananom esan se ma kunya ho nsem minim na me ko bisa ye kire me baabi efiri anyway nyina ye kire me nyina obu onmo oya Asantehene ma papa batene esan san kire boni ninti no your friends or cassetia Asantehene esan se wonim na what is anya man atunti no your friends and doma wo baby you free and say no baby do baby o sunyani wo baby you free and say no be do baby o brekum wo baby you free and say no be do baby o obi bia nkronko ni nyina o baby na akan state na de ba ko wu ma efe ani say ekuro bia no abusiaku no eni ye de for me emi ye de titiri kuro no
enye den ya na baako because you di mo chichiri kuro no eyi wo no be overlord of over the play ho because we ba mi kuro mu a ye wa dianafo ho ayokofo eni di akunya no ye wo abusuakuo ni nyina ye den ho efe me bado ma asisie ya me bo me ese me hwehwe ayokofo wo ho na me kwa omo na ese omo gye me no omo hwe me because omo mu ja no me omo de sie no me bebrebe ne ede no obra timo me nya ne ma nkabum emfa yenko because yanka yen ho amumu a ye mutiti ya papa mu abasi no especially benefit amanyofo no omo take advantage of yen wo sha sisia account state no ye mo ya se no mo papa but yin okay yen sa si yen japade nyinara akwa amanyofo nsem a omo sen obra ya da wase na minshira pa yenhwe ne kan ye ho emum na ye kan ye ho bomu a praye uyi ba kwa na ebuo ye de ni na ma wa untimi emum ye da wase pa obra obaade enshira pa ne wadwenkyira a wode abra nana wusu nana me pacho bie ho ma me wada roma nana bie ho ma me ya nanka point of correction bi wo ho me pacho wada roma ye ma nana wusu emremu na I say wagina so wache nana wusu allo nana wusu mpacho wada roma oteme nka nana me pacho oteme nka wada roma oteme nka mami hu se oteme nka abusiafo message nana enteme nka because mama no message say ebia nani boss na say ohuna nana say wo kasa so dia ani wa meeting ho mesro wo kasa so wa meeting ho abusiafo yesre mo ye ba ade brakofi mani age ne nsem o de baaye no da bia ye kasa ni otwasa nim se nachi echia obaye obekasa ye no wo se me ma me se kan no entwa benkum twa nifa ya eniti ye besre asana sre biem se ye ba se na yesika se obi ba obi ahunu papa mu e wo mo obi ahunu bibia because of say ye hwe kwan ye befa so a ye yitu no a ebi no kokora mato omuti mu no ena afi kokora ma adi ayete asi omo ani so no omo betena se ahunu se no ma na ekọ no no ma enko yie esan se ye tena se nana me pacho bie ho ma me mesro bie ho ma me be omit yourself na yenhwe na ye ma nuoma bi entoto bi ko nana me pa cho ye mo akwa aba yo okay brakofi yo yate ye da ase brakofi ye da ase okay nana ene enkomo egu ha se ya ye kasa no wada roma ye kasa efa nuoma ekoso Honorable Kennedy Agyapong de nsem bia ba beku ntintanfudie no so o kasa ekire se even kotokohene esesa asantefo ehunu se omo wa ade a eyi na eso so omu nhunu Ghana fo so ehunu se kotokohene eduru ba bi a World Bank recognize bibi kro ekoso a kotokohene tim ko gina mu kase o makwan masade ewe World Bank emfa nye Ghana abra ogina mu onye politician onye NDC onye MPP ono a onye bibia bet se na ebe ya no ma beko afi ebe mi ntintanfidie so ye nipa binum ne eye binum so a omo so ye wura ma atem omudi na atem a se na ebesi atono ma no eye miduru se metimi akeka keka bi ene na ye kasa efa ho ene sa no ma na ekoso no unsusu se ye makwan ye nyan mum na sa enkonti we ba no we na beba na so osagefa gimambaduma no wadi na tem we na be so mfante ganhena no wadi na tem we na be so dagoma hena no wadi na tem we na be so kotoko hena no wadi esese ye masa anu ma no na enkoso yemfa atem no amfire amampanimfo no anidi ehemfo ni nyina ne asofofo no na wobi anyi na nimpa ni ba bi ntena sa because of say sa na esese ekwa na yo edika madase do asipi o dumedia udi strong kokora wadi inshira pa edase mini apenyo wada masade o kan ya no ya Honorable Kennedy Agyapong na se mo kan ya no me tie de ko adwendwene mu ne sebe
nimdie mu a wanka ama Asantefo okama akamfo nyina ai saa na oka no thank you na de ya ne se akamfo nim asem ya me bekan ya akamfo nyina yenim nanso enibre wotan ene mpapa mu nti ena ye bre esanse tabesabio ya frɛ ho akamfo ni nyina yenim se ye ka abusua Asante enka ho ebono enka ho sefi enka ho enzema enka ho denchira enka ho achim enka ho infante enka ho ene ne ekeka ho akuapem papa kurum omunyina ni nyina anya abusua na emom akan musuakuo no ne aduana asona bretuo ekona oyoko ene ne ekeka ho eno na ye frɛ ne sɛ abusua minu asa wo be kai asemu ya toda na obi tumi ka sɛ sebe atemdidie ni bi ni momfa nche ne sɛ meka ne sa yesi na Asantefo ye ntintia akan musuakuo no emu de wo hen na no mu ye ntintia musuakuo nwotwe ana ekɔ nkunu ya mbobo so de wo hen na no mu ye ntintia a o mu na ya Asantefo sebe o mesreka se yeka kasa se frafrafo a nka me ntro vele nka kasa ya Asantefo isanse musuakuo ni nyina bi wom a ya fra sa yewu Asantehene kasa o kan sem bi se kanetete no sa Asantefo kosa e wa tifi famu a na ye nuanum mosifo e na boa omomo kosa no ye kwa anafo famu a ye nuanum ayigwefo anasa anwonafo e na boa ma ye kosa no hwese yen mebunu ya ye be ya yen tisa kasa na se ye kan ne ye yiwo mafiri mu se mosifo nya akamfo ye kan ne aka ne se sebe anwonafo omonya akamfo na omo ye defo unimu akoko bisa sabio mene wo kasa ye katwi kasa so obi begina so na wo ka sebe French a mbacho ye bete yente injise o hiamu bi efiri ho no wo ka ne French kasa ma ye bede ne ate ase ye tumi ne dingita ho ai e wo si bi eye den na Asantefo tumi ne sebe anwonafo e kasa ma o mo te ase se ye bekwa akogya mo okon ana esa because ono wonte ne kasa ono so nte o kasa kwan be na fa so nka muti ne baaye ta yedim se mampurusi fo mo nka twi kasa mosi fo nka twi kasa eye den na Asantefo tumi ne o mo dingita ho se mo nkogya ye kon wo atififem we ya adusua kesia ese fata sa kan ni bi asua ena hwe yen enjirima yaba yegu ase ya na ya yedida ya ntokwahu amfa so bi eni so ena ye taako me amene o kase me didi kuro e wa Asantemem mpapa ye kuapem ni ofiri aburi omo ne di adonten akonwa ho me maame ebusion mu firi mu omo nchi pa firi kwaw atibie ansa ne ya be ya Asantefo yi ni sanse yam penokore ne mpa adisua se ebesua tete mpaninsem ne ewo ho nti onfa nchem se me kasa na yetentana dabi yenko namfo betena asasi ya yete so sisi ya na ye frɛ no Africa na se Ghana asasi minua no kure ne hintasem bebre wo ho na mpempi no penimfo se wo besene wo yonko pe na wo tan wo edinti na mekasa kingdoms bebre anasa ahenie bebre na kanfo na chechire e wo Ghana asasi so edin bono eyede ade ne efre ne bono eye abusua anasa yede ade idina sante no eye abusua bi ne efre o masante anana yede ade oti sefi
ususu se sabi ye kasefi ye de ade na ye frɛ ne sefi mfante nso de ade akuapem ye den akuapem fo beka kiro se akuakuo apem edipa a wo makom obum akuakuo a no mo boboro apem omkotena sebe mepono so ne ye frɛ mo sa asantefo beka kiro se akamfo a sebe omo prane ye se omo de esa anase okon na be chichira henie enu nti ne benya asante mfantefo beka kiro se sebe obaako na okodi ifa enu nti ne ye frɛ ne mfante obia wo ne de ase kire enu enyem papa mu wo akamfo ni mu nanso yen ye mpapa mu kwaku hu ni nua na dwen ye ne se ono de ofiri baabi e frɛ ho bunu nti nye ni nua ne santeni isanze die wonti ase ni nti o nanso si ebewura ebunu ho no mu a ye wo bretu ho ye wo asonafo ho ye wo agona ho ye wo aduanafo ho tachimanfo sabi akonya kese e da tachiman e ya yokodwa ana meboa sa no krepa mimi maami enti a ifiri kwati bi e ya yokofo entinye enye ye nuane sabi tachiman yana na anuafo enti die na ma ye ya asante ene ma die na ma ono zo ye sabi ebono enti die hyewo na ye frɛ na asante ne die hyewo na ye frɛ ne bono no saa die mienu we ye de ade enu si ayokofo ne ntam kwan a entumi ma sabi asante ayokofo ne ebono ayokofo nya ade kura na asese ebusua na ye ayoko ne mpapa emunim na emom baabi obi akotena ye no eni ye bi ekoso esuban bi ekoso enema bi omkohunu ye nyame bi omkoto ne tena ye eno ne de toto se din bebrebe ya ye nyina amane bi obi kofa mu ensusu ye bi obi dwene ye ebi ne asantefo de na ye ensusu ye ne edwene ye ena be ye dina be ka ho se osa nti enti ebono na obi eni abre no ho a wo ko ho ozi enya no no wonya kro beto bobabo ni nua kura ni apai no obi nanze kura de betom abonfo na bi no motwa mo ena ayifo ne yenkwasiafo ena brekumfo agimi ena we mu yewe emfa hwema omu ye agimi fo sese ene gimi fo baabi minua akamfo ne yenyina odoma nkoma de che se obeboa ya me ya chechire kingdom na kingdom no akan musuakuo no kuo ne ba ko pe ne bedi akamfo ni nyina so twese ye ko way back ne ye kotie dankyira history de dankyira de ye akamfo no wasase we so no anso wan na wote so kan ho asem sabi wono yere dadem na akwaside beba na na asoma henkwafo se munkogige sabi enuane esika ne sabi sika ko ne ejane ade ne ma ye dosom ne mra ye ba na yere ho ofe kura sabi eburu omutumi ne da ansana wo ye patapa anso a obekwa ko da afiase sa history wo wote ye ka die course eniema course no senkebere wo hankebe doso niema mama ye nyina ya dwene mu akwachiri ede ne sisi ye ntia the first kingdom of akanse no eguye de tosu mienu no ede ne si ye eguye the last one ya ebeguye na ye denjira kingdom ansa na Ashanti kingdom ni be take over ede ne si course ede na course wo sebe intim jakeri ahini enu then time no really the whole Asantefo ebunofo enzimafo sefifo denchirane me papa kurumu akuapem wo nyina na sebe intim jakeri wo wuru wo mu nyina obi ahye na se isanze akan state ni nyina na hye na se no obi ni ne ho ede na ekoso ntia na ye den so na ne kingdom no eguye isanze enhyehyɛ ya ne da ho ma akamfo no wamfa anya adwuma no ye nhyeso kenka bi woni obi ensusu adwen de obeka se enkoye na no ane yekoye kinana se ekuo na akamfo na mugu mfimfini fam te se nka Asantefo mugu ku mu nyina o mo ba ya o mo bekum uni ano ana akamfo ni bitena se da bi ya nhwe ya
Engrofuko be say ahini no. Inti saa dia ye betena se ne aprane ne achichira ahini foforo ye de entokwa ne bechichire. Na emom yiwi ahini ne becha mo bi enya tumi wom. Ene sabi o ena no mewre ho ya no bi di sabi. Go so man hinatem. Ade ya wo se wo ye Otumfoɔ friends say betwa hene. Na sabi asase no oteso Agyapade na wo so no. Enye ono anedi. Enye no ono de ye ne man ni. Wan te kase bia ye kan ya se a. Sabi o be fan say kasefin. Mimbe didi kuru abranti bia na mpese me bonu twafo hene. On ti kasa na sinji wonim say sabi yale twa asem na ye ka. Oh. Isanze on ti akankasa na se. On ti sa din ni kurada. No on ti ase wonim say yale asem na ye ka. Obi o yitwafo de ye de na mbe mi abranti kama mbe yitwafo. Ti na dwen ye ne say yale asem. So akankasa na ye wo ha ye frɛ ho akamfo ne de ndefo aye kan ye mudodo na ye ntiase ye nti ne ni abra ye kuno ndi Asantehene chichire kingdom ya meme nanan mo ti se sabi bi na ahemfu binom a atwam kro ne de ye wo mo ano mo nte o mo ase o mo ti se akamfo ni bi ba chichire kingdom foforo na obi a ho bebam bi no ɛna mo di mirika firi kwawu atibie eba emfimfini fam abeto o mo nua no Yen oba sebe menhia fikesie mu a ye dibre wo ho eye Otumfoɔ ne bo agya ahene yen na ye Otumfoɔ ne dabe hene Asantehene tia ne nachi a yen na ye hwa ahemfi ho kopim se obeba sabi agasi a obetu kwan ye ne ewura bo agya ahene ye kwotena ho okodi bosomi nsia okodi afe ye te ho akopim se obeba ansa na ye firi ho sabi senya asem kase bi ne besi a Asantehene tia ne nachi anka ba ntoma hene sabi eburu o ma menjia ni bibia na ho ure ni o be faden ahemfo no dodo na Asantehene tia ne nachi a obia bibia na ahemfi o mefa hwe ho ye wonum so Asantehene tia ne nachi a o mo so ne take over wo ahemfi ho yen yewura Asantehene ba yen kobe ye ma ahemfi ho biu agisi otu kwan anza ne enso yakọ anasa asemhie bi na de yakọ so ahenie no omochiche mu mo bia nya ba bi ginan sabe yakono ni so obi anso ani je ho engineer ebusuakuo bi na efro Asantehene na emom akan musuakuo no dodo no na de omo ho ewura ahenie na yefre no Asantehene mu enu nti na obi firi atebubu amanten do ha obi firi sabe goso na waba obi firi brekum na waba obi firi nkuranza na waba we firi ha na waba enjususu se sabe o ne wote bono ho na nka wo ka se ye wo bono kasa mpo ho a ko ka bono na de nti na ma wode ne ho bewura asa ahenie ni ene bi o yemfa nsi dirim se akankasa ye ba ko pe eyetwi kasa Nemo ni Asante kasa, yeni bono kasa, yeni nzema kasa, yeni sebi kasa. Eye techirema no ne dane kakrebi, ubi ede mese ene kasa, ubi de be no ne be kasa, ubi de ne be kasa. Eno nkyere se wo kasa nko. Yeni akuapikwi wo ho, yeni mfantikwi wo ho, yeni asantikwi wo ho, yeni bunutwi wo ho. Ye nyina akamfo nyina katwi kasa ba akope. Asa endi ye besere ye ho se yanti ye kasa no ye wo ye tumu eni abusua ne ye firi mu a eye akan musuakuo no yanti asese ye nyina ya adekoro ensono sebe sefi aduana ene sono Asante aduana ensono kan say doma aduana ene sono sebe asuminya aduana omo nyina ya adekoro aduanafo ne bi ne gunsa wa mu no omu nyina ya adekoro ensonsono ebia na omumu enu nti na tete no wo tu kwan ana na aka kire se baabi a wokọ no wokọ akọhwehwe abusuakuo na wo ho no wo ye aduana ni akopa aduanafo na ye den ne fa ho kọbọ wo mu
na no mpo no ya anyem papa mu se me yeyukuni nti nyemi nuane aduanani na ye den ye beka se be wo ye bunu ni enye onuane Asantehene anaze wo ye Asantehene enye onuane bunu ni ede na abeti bayere hu mamu a enne mabuna ye yaba no sebe momfa nche me ya adwene no esesa ekudi baby sa ade na haye yempesi ebesua akan no ho asem ana manso twi ya yede empapa mu edi nya yensesa na moayen sebe yetwi mu tan na ohini bi kura beba asemu mu wa open record to sebe you say ya meto ohini bi be pie firi do ma ho no ma obesa besuma sante ta kanfo ni nyina nsum faako sikadua na kanfo ni nyina nim se o mu nyina na ye o mu dia se wo ye sehwini se o ye nzimani se o ye deni anka ehu amuma anhye se sikadua no ase eye odoma nkoma na dua na ase a ye nko ye nim se Africans titiro Ghana for da ana kanfo ne ye nko ye nim da ye betena ABC ni musa abrofo nzo be di eso sa fa kafro yan shade we nso se ede na abrofo ni hu wo sebe sikadua ni munti ana o mpese o mogire kwa abrochire opongodo o motase ko ye ni nyina wan na nim sezi a anwende ana sa adwende wan na nim ye chen buruni nti ye godu no mse no mjimfa nye sikadua ni bi ntina so na zo mse we ya no mpe ene ede ni wom ehinta sembe na wo ho yana nanom wo mom wo akuapem wo mom wo kwaw wo mom wo achim wo mom wo denchira wo nzima hene nyina ennim sikadua no ho abakwasem omo nka no kore no na mmofra na ye njirima na ye ba no ye ntiase na mo ya brabo ni hu se ye baako na emum papa emu ni emu na sebe yetumi aboye na nanom ahemfo kidom ama enipa ompeso mo prema ne ba aka mamu no ana Ghana asase iso na yenzu yetumi di wiase ni nyina so bi no emoaye nana yeda wase ya kati menso me da asipi wada yeda wase pa se ade ba ko a ama nana yebesan akase nyankwada obi wa oba ode ne dibre odisie obeye ne dia onka na ode oba ye no kasa ye no wachire se oye dikuro no so umuodu because of say bibia koso a panyini bia beba kuro na se watu kwan se den ye beka se na nasimasi ni wo de se wo ba ni nyina no ekire udibre ene se ni wobu a ode ma kuro no a udi so no ene ya de ye hu hia ye se kuro ma bebu odi kuro anaso wo hena na dikuro no ana wo hena no e wo ne soma wo som ne man ana ni kuro ma ene se obuo ne ani di a ode ma wo mo wo kasa mu ma ye hu se ubu wo man no a wo da wo mo ano ani kuro no a ohwe so no ene ne a ye wurade ahye onsa no wani so ubu ena udibiri a enso so ekura ewo manhia so no wani eso akasa akire mu am ye hu se ye wuratu kwan a ena mu teki bibibia dominion mu gina mu oba mo firi ho mo koma assignment asa we me ye hu se ampa but wa kire no ma bi bebre na wada roma me sada me sayem ma follow nti yesi fom ya meba udin emu na maba be type na ye bedi nkomo kakra mesra wada roma meba na me de me number to ho ma wa we